Tolu Amo Radio Samoa. Sila maya ia inei mea ua o whai O lalo I fole tunga mau o te tau atu ua o fo I mai ai Wa umatu o si o uola Fasia ita I whaiti o ngā Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava na pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua. Ia, mai se fo i o le sila mai moa. Sa moa le atu pele I le nei fo I tae au fau o le astonai. Le aso sifulma le iwa o le masina o APR lua whelua sifulma le lima. Ua lua sifulma le lima fo I minute ua te aileitu la sifulma le lua. A matalia o le tātou pola kalamele ngangana. A lau, ia ba o lo tofi fo I le nā. O le ngangana Samoa. Whaua wai le tautua malo se fu muia ma le langi malo fo I le folau I langi malo fo I le pale, malo le whaatotoa. Ia, malo fo I lo tau lava papale. Tiu te mawhaiva lo Filima sa whianga iai ma le atunuu. I le nawa yaso o tuna yatu. Ia, maise, o le nei, wai taimi tā ua o le tausanga, I le soifua whakerisiano o tangata umo le lalorangi. Ia, o le whaamna tuina, o le maliu, ma le toitu manu malo mai o le tātou li whaola, o Yesu Kiriso. Ia, ono lea, le angasala, oi, ma le angasala, ia ma le angasala o tātou ulua I mātua. Ma le toa tele o le lalorangi. Maliu Yesu mo I tātou uma, ina ia maua le tātou toe tutu. Ia, ma le ola e whaavavau. Ia pēa mga whaamasingo inga oe ave me kakalala ia o le situsi. Ia ma te tala fo I ma le situsi. Ona te itasi le matutu la ia le tangata. Ai lau mai au me se nga whaiti. Ia, sa ufa la leile atua. E lau alofa ma lau wanga le lei. Ua le masalombia pe tau matehina. Ia le muli pea o lau alofa ia I mātou. Ia ma whaatele ngese ai lau to sa. I le leango le ami o le tangata na e whaia. A ui o lea. Ona o le pale alii o au fōwhanga. Ma mea na whaia I o au. Wa lai fo I ona e toi a apa mai. E alofa mai I le tangata na whaia I au au. Ia whaasawina, na utali tonu ai le melea. A o mai ia le oti le tangata. O na tangi tui la ia o isangata. E whapea nā fo I le tua. Ioe, e matua tangi I le whaanonoa. Ina ua, o mai le oti le tangata. A wā o le fuafuanga lava le nā o le hata o le whaalotanga. O le isi whai toto o le nā tātou te uru whale atuai.
isi mea sili ua mai ona tāpena lo tātou tapa au sili le langi. Mo oe maa uma i tātou uma. O e whātua i le atua. Ia whapena fōi le taulanga na osi. E le li whaolo Yesu Kiriso. Awa ina ia le whano se tasi e whātua ia te ia. Ia ai moa le ola e whāvau. Whatalofa mele nganga whiwhia. Ia te oile nei tai au sa mole atunu pele. Happy Easter a o tātou iai i le aso lona lua. Ina ua mai o na whaasa tauroina mamaliu lo tātou li whaola. Ia o tātou whaatalitali awa o le valoanga whamai o le aso lona tolu. E toi tula iai o le teimilane nei. Ia nono winga lae tangi tu ia le tinao Maria mai lātou e alofa iai. Ia ono lala ua ave i tono le tuunga mau. Ia mafuri atu iai ma le maatele. Mapupuni iai le ngutu o le ana. Tele io vavenga sa tutupu i le nei vai tau. I le tali tolungo le au kerisiano. Ia e se teimi tātou a apa iai. Ia ma tātou talanoa ai fo i le matautia. O le alofa ma le anga le lei o le atua. Ina le ua lai o na au ina mailo na aro pele tō tasi. Mo oe mau. Ma le awari i e ma le au kamai ka i e kali e mai. Ia, ma aloha fua ai lau ua maua. Sula fo i le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ia, e le ngata i lea. O le whamnatuina o le eseta i aso uma. O le soifuanga e pei o na iai. Ia le valo angal nan fai mai. Ia o tau whaia se tau mawhitanga tele e whamanatu ai le nei mea. Ia te o tau tupulanga mau ngā tupulanga alua ma amuli. O lo tu sia le e soto e sfulu ma le lua. A lona whai upo e sfulu ma le whama e whai tau ato atuaia e ina. Ta ua nao. O nei vaenga o tustusinga pa ia mawhionga pa ia le hatua. Tātou te manatu ai. E tele fo i la isi e tunu o lo e se fo i la tau celebration ia maawala la tau te whamnatuina ai ia le e seta. Ale meta aua, mo tātou wheloa i lumo le nuu le nei tai au i le lofa ma le anga le leo le tua. Tātou wheloa i fo i pu e o manu ai leo pu e o mala. Futia o sola atu ma le nawa i aso i ona whaasonga ma ona tifinga. Ia au tai mai lau srifua. Ia malo uola le nei tai au o tātou lau lua whesina whai ai. E lunga o pe au mangalungalu le ea. Ia malunga fo i o penga ta whailangi. Ia whaatulou la e le nei tai au le tātou vānu nofo ma le tāwhatolu. A wāpa ia ma mamalu whaale malo. Pa ia fo i ma mamalu whaale atunu. Ia a ia matua le tuu. Ia te utau leo whinga ruenga tutofi ma whioi o le langi. Ia o lo o tau o susuina le ipuwai o le ola. Ia ma whamatala o winga. Ole a fionga pa ia le tua. Aftai o tātou wheloai. I lona anga le lei. Ta mamtina mātutua o le tunu. Ia whea tu fo i whaatalofa ia te oe. Wa ofa olofa ia te oe male wha moe moe. Ia o lo manuia lau e seta. O lo e mawhau loloto iai. E le tāua. A o lea lona wha winga ina. O le maliu ma le toi tū man malo mai. O le tātou li whaolo Yesu Kiriso. Whatalofa foi. Iau auna pa ia le tua. A malolo soi fumunuia. Ta moe moe. Ia. O lo o tausi le lei. Ia ma whapena foi. Ona ta pena. Ile upu fola wai le ai a sisi pūle laa. O a tapua inga. Matali tonunga o le atunu. Na paua lea o le mata upo lo sa mala i pule laa. I so o se tali tonunga ma so o se ekalesia. O le maliu ma le toitu mai. O le tātua li whaola. Ia, ta talo whātu ia tūtou leo whingaluenga. Ia, mai se fo i la tau o malolo man malo mai. Ta mamtina mātutua. Sunga i tō ina. Malolo retire. Malolo pensione. Ia, ka awhataile ngā ruenga. Oro tō whaia e tua atu iai le whaiwhi au fau. Ia masiona whare tua. Mare le nuu fau o le ua.
tofi i ai e tausi lea e ka le sia ma lea nu fau. Iau tau wanga le lei e le au whainga ruenga le atua. Ta ua le nā, ono i tātou Samoa, o le o tātou manino malamalama. O le malo lea na valo ia, e le tamai tai o nā whanua. Na whai e a mali e toa masua, ta lo whai a lo sunga. Ua o lua tautua o penga mai. Ua o mona whaafo i malo, ao malo, mapapao malo. A mai e fo, ia tali i langi se ao lo lua malo. Ala lea. Le malo lea. Le malo lea leo o tātou ola masapi ai nei. Ao lea le mele whai ono o i tātou o tangata o lo ola i lalulangi nei. O tātou ta lepe le malo. Fiu whai whiau, e whautu atu, ai le aia. O le ngata le malo le tua. Ao le malo wha lalulangi. Ia e wa lua. Awa o le tele o malo wha lalulangi. Na whawai mai ma tu si o la tu whawai. Ona o tu la fono le malo le tua. O le ala le tu sta ialo le tu la fono le malo le tua. Le fionga pa ia le nare le tua. O lo au mai ai ia le upu e ta o le morality. The moral values. E ta ua mo le tangata soifua. Lea na tu si ai le whawai. O le tele o malo le larangi. O lava ia Samoa. A whaila o tau tale pea le whainga malo wha le lalulangi nei. O tau tale pea fo i tu la fono o malo wha le langi. Na draft mai, pea da au maia mai. I le fionga pa ia le atua. Tu la fono na si fulu. O te pelo, o te ngoi, o te muridua. O te tauto pelo, le mea umana, le fo yolo tu sia mo ye le fa vai le malo lalulangi. O atu nu o le lalulangi. Ya o le mafai. O malo sia tu le fa polkiki. Ma upu fai o malo. Ma mea ta o dirty politics. O pispisi ai ia le tula fono le tua. Na wha vai ma yei tu la fono wha lalulangi. O malo wha lalulangi. A talo whatu i mauta ngase o lo o wha longolongo ma yei na i o tātou ta mam tina mātua i manisi fo i o mamalu le atunu. Tu pulanga ma whanau. I awha pena fo i whale o tangata mātutua. A talo wha i a te oe wha moe moe. I alo ta owi le lilo tino. Wha mawhana whana ma inu au wha la au. Tau mawha I tau mawha tala whia ngai ma le paleni, walu soifua maloloina. O warka kia ia o fuala au, e ingo o fuala au pe a whatunu mai. Ia, le nā, ta moe o lo manuia le malolonga o le eseta. Ia mo maua fo I le avanoa, whenua I e fo I maainga. Ia, mau popo I le file mu. Awa, ia la whatula o tala maalia la. Ele nei vai aso atoa. Oka se tape nanga. Ina o mea lava whaalalangi mea whaapolokiki mea uma whapena. Tō titi maua se fulu o lau pepa. O mawhauwhaunga o tūla whono. O lea mata upu ma lea mata upu. Ai pitai. O le luas fulu whai tū la ua tonai. A le lava o te ngalue mawhaia o ngā luenga I lo ofisa. E ese ale musunga na mai e atau. Pe o vai atu o tū mai lo utama, ma whaasangai. Ma whapea mai I atau. Le atau o sa vea lo uatali. Ku ua mga upunga. E ma whau ma whaataua I ate oe. Le tā ua o le aso le nei, I le tala whaasaropito le lalulangi e maise, o le au kerisi anu umai tawhai fia o le lalulangi. Ioe, whaata oto na iau mata upune nā, ia I le vai aso. Tele taimi e mawhai ona e whaasoa I mata upo le lalulangi. Ai tasi lava le tausanga. O na whaata waina, ma wha manatu,
ele lalulangi atoa ma le au kerisiano. Le tāua o le maliu ma le toe tū mai. O lo tātua li whaola ma le taulanga na iau sia i lunga o le sātau. A ia mana tua le lei fo'i e le pa ia mawalunga o le tunu ma le au kerisiano. Le anga sa utala noa tua i fo'i le mata upule nei. O le maliu o Yesu Keriso. E mafua mai fo'i ono porkiki. The death and the crucifixion of Jesus Christ, the Savior and our Lord, was a political issue. It was part of a political movement as well. The cross, Paole Toluse, is significant of a political event. O le whaatautau wai o le li whaolo Yesu Keriso I lunga o le sātauro. Nā tangia mai ai ma manino le lei ma malmala, ma tangata e le malmala, lemna o whaamtalātua. O ni whainga fo'i wha upu whai o malo, ma ni whainga wha porkiki. O tū maanga wha I Utaia, o tū maanga wha Nazareta, o le au whalaseio ma le au tusi upu, o le au telona, o tāpua inga ese sa iai le nawa I tau, aena matua I whaate ia ua whaataunu uina valo anga, e o lava ia Isaia. Le perofeta o le whenga inga tuai. Na valo ia e le tama leilo na ua le malo. E le italiaina e tangata le sā vali e le atua. Aina tau tutu ina ia faa mausaliina o la tau lava talitanunga faa Utaia mātua la tau te tāpua I ai. So you see what I mean. The death and the crucifixion of Jesus Christ was significant of a political movement and also a political event because they did not, the Judas did not accept the message of Christ and that he is the Son of God and the Savior of the world. Ta upulana e le italiaina mana fte na iai pe o se tu malo o e o lo tutu le malo e ama se tali tonu fou o taunu mai. Yana Yesu Keriso mala wa apostolo mala la tu tala inga. O ai nu ese wo I tangata uma o faile tala inga o papatiso I tangata. O te I Utaia male au Nazareta ma I lato uma male malo Roma sai ai. Pa fefea na sau se tangata whapene. Ma mai se sa vali whapene. Ua wha se ato ai le mea. Mau lato talitonunga. Ma wawai atu. Ae. Ua to a tele I lato. Ua fulisia I ai o lato langona. Ma muli ta I ai. E ua papatiso, e ua salambo, ma sui o lato wala. Ono le tala inga Yesu. E whatau te I ai le pūlenga Roma, whatau te I ai tangata Utaia. Le mea tā uolena. That is the message of this Easter for you and I. So that we can know now the grassroots level of every political theme, issue, or matter stems from the time of Jesus. Ya atu fo I o Yesu Keriso. Ia sa iei whai ngā malo. Sa iei upu whai o malo. Sa iei tangata malo losi. Sa si I taua malo. Ona o upu whai. O le fia pule o lesi malo. I le whai ngā malo lesi malo. Ioi.
le tā ua le nā. E se teimi tātou papa i fo iai e whatalofa. Ia i lātou o lo o a sia i tātou le nei mai teimi o le tau sanga i malo longo le seta. Lātou i mlanga mai Samoa, lātou fo i o lo mlanga mai i Australia, Hawaii, Amerika, le atu Europa ma le atu Asia, ma so se tafo le lalolangi. O lo o Asia si mai ai i Aotearoa nei. I le whaam na tuina, o le maliu ma le toi tu mai, o le tātou ali i whaola o Yesu Keriso. Lalano whea tuilo. Na tonu o ilo ma faufa. Le fautuanga sa musmusu mai eile nganga le mātou tama. Le nektai au whatasi ma le nganga pa ia. Ape mai, le atou se vea. E te ilo le leila wa mio. O au upu e kiliva ma momoli ai e to tele e fia ma mawai le sa. Ai e tele upu e matua folonga ta. Fakula mela folonga kai. Yo, a o upu o lo avatu i le amio tonu, e leo ni upu leanga. E siri ei pēr whatatia lau mta upu whaporokiki i nei nā Iesu. E toi tū Iesu tai au. Ian kako koe tau i fui la ia lea i lea songa fua i lea so malolo. E kere aso kou ke fusu ai makangaka i upu whai o malo, ma so se mata upu wha le lalo langi nei. Aia na o le tolu ana i aso ia. Lea ua malolo, ma wha ma malu ai le lalo langi i atoa, ma a inga kerisiano a atoa. Ia nei lava na i aso. Ia utalia ina lo fo. Ia utaula ia no manatu tua sa mala le aso le nei. Ia koe kulo Yesu kai au ka koe fusu lo le aso kofu i le asoro. Aso ngofu alvai aso le. Ia whatalo whapito i lunga le tātou apio fōlinga. Le ua nga i maile tō tele fo i le manu le tunu pa anga tō tino. A le tātou polakala me o le TANOA AVA e te maua i le sao. Talofa ia te utou i lunga le tātou Facebook page, ia whapena fo i le tātou YouTube channel, a whio mai matala mai au, TANOA AVA, te maua i le sao, o leo ua ava mua le tua, i le nei tai au. Ono lona alofa malona anga le nei, ua tātou toi wheilua i ai. I le nei e fiaf, i le nei tai au, ia, tau bafu se ava matau te ipu o le tai au, mo mori fo i ava. Ia, wā le whaafonga tāpua i mai a le atano. O ila si utilitile o atu i ngoa ia. Pau alala u me fai. O le press the like button, like it, and then share our program i le so. Fatalo fatu i le au tustusi, o le whailu tusi le mato vasenga a melia whabuana mai la lo i le lau mua i Wellingtone. E mua me elunga. La faele, whapefo, lau fale malu. Ta lofa lava ma lol so i fumanuia o lo mafuta mai i Samoa. Ia, ngā ruenga ma le toi tū. Ia mafuta atu nei Samoa. God bless. O noa whaotauta, ta lofa lava sa vea mātou tāpua i atu ma mai mo atu mai Brisbane i Ausitalia. O Amelia toi ava, ta lofa lava Amelia toi ava. O mei tonu malii. Ia, whatalo whatu. O lawe i au, umi, whele mai mō mai ai. Ia, bia fo i le toi tū. O savali i sa tele, talo whalawa mālolo so i fōmruia, wha mai ia Amelia whamana. Whaftai le lofa le tuamlo nanga lei. Ia, le fionga pa ia le tua o tātou toi wheilua i ai. Fia le nei fo i aso mātango fie. Ia, mālo whaftai li Amelia. O fale seina fo lava fa ia na tapu talofa tu fine, talofa sister, fa pena fo ia na fa talofa ma o falo fatu i hatu. Oe i maleuso i alua iwa na tapu. A happy Easter to you, my sister and husband in Brisbane, Australia. Fa talofa tu fo i a seni vau tolova.
Ia, whapea fo'i i oi, sene vau lava lea. Maria Le Sina, watching you from Sydney le ataua, Maria Lo Waso, o Vaipalolo, tala mai vau. Ia, le fo'i mai mo mai. Ia, o Sange Siosi, talo severe watching you from Melbourne, Australia. Vaipalolo, talo lava. O Tony Simona, yeah, watching you severe from Melbourne, Victoria, Australia. O Tolopa, Dominico, Leota, talo lava malolo sai fomanuia. Yeah, ele ngata ilea, famanuia tu le seta. Marcelina Brown, o Tai Fafo, Portuilolo, Alessana, Lena Taula Papa, watching you from Porirua, Wellington, talofa Lena, ia whapea fo i a whaleata matautia. Alole sei fomria, whamriatu, ia le. Whafou peni, ia le. A Somaliu, ia male toi tū man malol tātou li I whaola. Filo, talofa lava, watching you from Sydney. Whawhatai Amosa, alole le sei fomria, ia whapea fo le sunga a nanai mon mawama, anai. Watching you from Rockbank in Melbourne, Australia. Tole ko kili au Australia. Ia Coletta Waya. Hello, let's say for we are Fritz Le Atawa. Ia o tupuse from T Malaki. Hello, let's say for we are. Ia whafteile mafuta mai. O Matalita Mali Salah. Happy Easter le atoa. Fuata matafa. Talo fai. Vale seio o fuata maro. O e fuata. O le kelonga. Ea, lena. Talo fai le kelonga le o fuata. Ea, sau o e alu le. Falpui pui. Kele lo ai la fonga. Ia, na, o Penina Pritchard, malolo sei fua munduia, ia whapea fo I lau a whasipa, talofa lava malole sei fua munduia. Ia se la watu na I o tātu tangatolo, mafuta maiwa I le wavetele, a lele wo o lunga, ile, ono se lau valu se fulu malelua. Miriama Misa, talofa lava, ia o Whailangi Winterstein, talofa lava. Sua aniva la ulu. Talofa lava malol sei fomanuia. Happy Easter to all of you, Steve. Bai au, ia, bai au a saule, sauelmea. Sua aniva, talofa lava. O Mariana Lesa, ia whapea fo I Sila Leve. Matamata atu I nei Hawaii. Aloha to you. And happy Easter to you also and to my auntie. Whalevelave, Afamasanga Poela Ulu, and to my dear sister Yvonne and Ash Yvonne. Sila Levi, talofa balole sifumudria. E.T. for Lau, talofa balole sifumudria. Watching you from Flatbush in Otara, talofai. Local boys. Emma Vaipua. Ja, maar we willen toe Afa Sauvau or Emma Jane Lawson. Talofa sister, and to your mother to Vaitupu to Faiono. Ja, we tele le to or tato li faola I Salt Lake City, Utah. Ja, le na mai alo fatu ia I sioti na Vaitupu to Faiono le avasa from Vaiala. Ja, Ferretti Avei Fatili. Really, to yeah, press the like button, share our program, and wala solnei o tato fasoa. Ya mixa tua fole na, lo kwa fole me fa porkiki, ya lo tu o male ba enga ta ua ole baliu male to man malo ole tato li faola o Yesu Kristo. Mata upu malia yenga kai lava. Ja, as it was a time now. For my ile mavaenga le tuoma Israel. Ai mai se o le vaitau
o le taimi na nofo polonga ai Israelu, i le malo Farao ma ai kupito. Na uma le lei mala e iwa, na tula i mai i le nuu ai kupito, ai le i mawhai lava o na wha mamulu, i le ainga o Israelu, e o alu mose ma ave, ono le whaatununga le atua. Le mafua mai ai le upu le tau le Passover. Yo, a wha ingo e tangata o le Passover. E tai tutusa ma le vaenga fo lele o le paseta. Ai o le Passover, au te wha ingo i na o se vai taimi, o se mta upu silisili, o se va venga na whaia le atua. Na ia whaatali tonu ia le toi ina, le tupu o Farao. Ma le malo ai kupito. I le alofa tele o le atua i luna nu o Israel. O te whaingo ina la, le vaenga le nai pi o na ta ua le e soto e suma le tasi o le tala atoa le mata upu lea. Ina ua sopo loa le a ngelu o le whaafanonga. Ina ua uma o na wholo whalatu e Iova ia mose malo na uso arona. Au te tu i nātu le tamai mamo e maolo na toto. Ia vali ai ma whailonga luma o whai tutoa o ainga uma o Israelu. Ina ia au sopolo ai au te lea awhia. Ma sopolo ai lea o le angelu le whaafanonga. A ua vali mumuru mo whai tutoa o whale o tangata Israelu. Ina ua uma malaiva e musu a Farao, ia Farao, e tuu Israelu e whaasaloto mau atu ma mose, malona uso arona. Ana whora mai lo leo, e Iova au ia mose marona. Ta watu ia Farao. O la tuina mai le mala muli lona se fudu. La le mala le na. O le faa umutia uma o ulu matua ma pepe ulu matua uma. Ai kupito. La nana le ona folo mai e Iova. Ia vali mu uma. Fai to toa o fale o tangata Israelu. Ina ia i loa ai ele angelu o le whaafanonga. E sopoloa o le ainga Israelu lea. Ma le ainga ai kupito. E o lava i meola. E fo i uru matua meola la touia. Na faa uma, tia uma. E o lava le atali i le tupu. Tau tia ia mea. Tasi lea va venga i le tala wha solo pito o tangata. Ai mause le ainga o Israelu. Ma le taita inga mose sa sui fua malona uso a rona le nawa i tau. Mai o te manatu ina ia tā ua le whaatus mai o le sopo lo le angelu le nā o le whaafanonga. A ngai le taimi lea o le wha o la tanga Jesu Keriso. Ile e soto sfulma le lua fai upo sfulma le whama fai tau i pēr. Lea olo au mai ai le whaatununga le nā. E au tau whaia se tau mawhitanga tele ia manatu ai le taimi lea o le whaafanunga. Mai o tau mawhitanga tele le nā, ia whaamanatu ai le nei mea, ia te o tau o ngā tūpulanga, ma au ngā tūpulanga, o nei alua ma amuli. Ia lava wo o mai lo tātou vai tau. O lo whaatino pēr le nā. And these are the two major events in the history of mankind and Christianity. The Passover
during the time of Pharaoh's rule over Israel, and the crucifixion of Jesus Christ. Ma le whaolatanga na whaia Yesu Kiriso. E lona maliu ma lona toitu mai. These are the two significant, everlasting ordinances still celebrated today and prophesied to be celebrated by other generations to come. Isi au ngā tupulanga o asu e ngatai. Mai lo teltununga. Tātou fo i o tupulanga whiriwhiria. Aisea, ona o mai i aso e ngatai. O vai teimi muli o whaingata. Ona o tātou la tupulanga whiriwhiria. E soifua maola mai le vai teimi nei. Tātou te whea ngai ma le whaatino ina o mea na valo ia i le tele o le teimi o le tala whaasoro pito o tuanai. So count yourself as a blessed person, as somebody that is born at the end of time. The Latter-day Saints. O aso, bulimbuli o le tanga. O le ngata anga. I la ula tilo whale tangata. O le seta o le toitu man malo Yesu Kiriso ma le tuunga mau. Ua maua e tangata le awanoa e toe tutu wai. Nā mori mau ia le apostolo Paulo i lantusi Korinito. I le Korinito mumbua alo nam ta upo e sulma lima. Whaitau le upo e fitu wha solo ila ia le angai tua. O le o le sa vali la o le seta. Pe mai ova le lua hafe tau sanga woto nai. Na whaamana tui nai le aso sa. Le aso muribuli lea na whaingoi na. O le aso sa o le laupama. Or the Palm Sunday. O le vai aso muribuli fo i lea. O le ngā ruenga Yesu Kiriso i lana tala inga i le lalolangi, i le nāwaita. Na uru whale atu ai. Mo le teimi muli a o ti atu i le asini. Ai ua langa mai tangata. Ma laula au o le laupama. Ma whaafeiloa i a te ia. Ma ala langa o sana i le tupu o Israel. O le tupu o tangata iuta. Ia vai le ula o tangata o lato wande na lato toi momoli le li whaona. Te muli le na Jerusalema. O le laupama whaafilua i a te ia mawhitangisi ma ala langa o le tupu o Israel. Na e moli mau i le tusi o whalinga. A o le io o mai aso winga ese na valo ia ele whea ngainga tuai. Whamaino mata le leisa atani le mele ua whai, ma le mea ua tupu mai. O na tōta mai ei lea oia. Ua ita satan, mai se wawa i le ni lea, tulo whai a Yesu. Na o whai atu nei ana nafi. Tango e whaaliu a reto maa ia. E loa ai o oio le alo le atua. Whaaliu a reto maa ia. O toi whai atu iai. O soifo i lalo mai le mea mawalunga o lo e tutuai. Pele o mai a ngelu le atua sapo ma wha sao i atu.
ai musu. Ai se wawai leu te e mai le asini a leo sau, ai langa atu iai le motu o tangata ma o lātou lau pama, ma tālo, ma fe'ei ma pepese, ma ala langa. O le mesia o sana, o le tupu. Mai sa tani mtua ino ale mea reri i leo o fai. Whamtala fo lele senga ngana lata mai e whaingo fie ai ona e malamalama. Iona e ata lea ma e tango e whaatustusa i a mionga ma winga o le neila lulanga. Ma tangata o nae tau te mafuta te masani e a taula malama i a te oi. Whamai sa tani tua i o wika mo i ala i re ri i re. Ia, o le mea na tupu. Whamai ia sa tani e te lola Yesu. O wita mo ia e te oi. La e mata laila o mea la whai a oi. O le tō tama i le nā sa tani. Wa fio mai Yesu e momoli mai. Bena na i tai satan. Le fai e Yesu le mea na mana oi. Tango e whaali liu ia maana le ia liu areto. Oso mai lalo le mea mawalunga le nane. Lal me oi tai satan. Tō tama i le tū te ilo uma. E i tangata nai tū te mafuta o le makua sa kangia. Lama se mea e makua lolai ei oi. Waita satani. Wa sau Yesu e momoli mai le satauro. Ina ia whaola ina tangata uma. Nei moli mau iei le evangalia. Mateo, Luka, Mariko, Mayone. Au e whaitau iei. Te wha pesis. Neri a whai ang kala wha porkiki a reo sau kala ngoa mai kuspa ia ma. Le mea lofa le nā le tua. Awa fo i o lai awa noa. Pea tātou fia sue i le roto. Ma le tā ua. O a fionga pa ia le tua. I le tau sau seisi e la unga mai ate oe ma. Ma whapea mai sau tā se i o tango e whaamatala atu i a te oile tuspaia. Tango e whaitau. Whaitau ma le maa ele ngā ma lou loto i ai. Ona whaamatala upu leo le ngā ngau le atua. E musu i a te oe. Po le ale wingo nei mea. Ese umafo i a tātou interpretations ma tātou whaawinga ina. O le fionga pa i a le atua. Tātou te le tau o ni aonga tuspa ia. Ai tātou te whaitau ma whaalango. I le musunga le nganga. Ai e fo i sa uo, whaife au te lua mafuta lele. Yeah. It's always great to have a second opinion from an older person with experience of biblical knowledge. Ana ile na. Ile na, le tā ua le nā, le tātou malama le lei ai. Ina elu foi ale i o oia. Rau talandoa ma whaasoa ma sistangata e whai. Ke loa kala kakale o saveang whai mai. Whai mai ole maliu Yesu. O se whailonga foi lea. O whainga wha polo kiki. O upu whai o malo. Ele sela utala le nā. Ele teimi o tū le malo Roma, tū foi le malo Pilato. La tū te le italia ina le sāvali na watu Yesu. Ona o le malosi o le lātou porkiki, ma le lātou tū la fono. So, Jesus' death by crucifixion autosisila foi la iai. Dale me o le whaiesi si whaasalanga, pe whaatau tau, po o le whana, po o le au, po le alawa sisi, e bara o le tele o vaitemi le nā. Ia, o le wha o sala, ia, o le vavai ese o le au.
Ai se lava ua whaonga ai. Le la au e tā ai le koluse. Na ia whātautau ai le li whaola. It is also significant of that cross. The event itself as the crucifixion is a political message. And using the cross, ma le whaonga ai no le koluse, o se whai longa foi. O le whete nai I porokiki leo o mai lava le teimile nei. O lea lava tātou te tāina le sātou ro. Ma tū lei atu o e amo e lesi a amo kua mo le lava e kia e vangale e waku isi amo. So you see, Samoa and our listeners around the world, the political turmoil and chaos in those days, yaso le vai teimi o le li whaolo Yesu Kiriso. Lea lava o mai I le so I whainga malo. O loo whete e na I pēa I tali tanunga. Te te ele malo Roma, te te e tangata I utai e lo rātu tangata, te te e Israel, te te I le sā vali o le file mua Kiriso, le sā vali a le atua. Sā vali le nā le atua, le ua wha mawina. Mawai tu la fono se fulu. Leo au mai e whai ma wha vai o. Oisi atunu, I especially Samoa. Thou shall not kill. Thou shall not, steal. No whala o mai mawofo I whapesole. E sa o lele al tangata le ata woman. Whātustu sanga. O le te nai o puwhai o malo. Mantua la le sau Yesu. Sau Yesu. A fio maile li whaola. E ese foi. Lana manifesto. Ese lana anabatau. Ese lana mandulau ti whale nganga. Ai o le malo le lalulangi. Ma la tau pu lenga whale lalulangi. Ua whete nai loa. Ma le pu lenga le atua. Ma le sa vali whale nganga Yesu. O le taunu unga. Le nā, le ua tātou whaapene ai. I nei aso e tolu. E whaamanatu ai le maliu fasia. Whaalava au I lunga o le la au. Ona. O le fuafanga o le whaolatanga. The plan of salvation. Whatever na ta oto I nā. Ma walo ia fōi. O le ao o mai. Le tātou wō e wawai fōi. Ya, masa ili fōi sea manoa tātou tala noa antu mai. I le tātou whale tā wale le Henderson Cars. Le Omega Cars. Ia male Car for You. I le so. E atu ia I lo tātou wali le atu a mamana le tamasi sini le amalofa Mātou te whau atu mahi ia lo mamalu ia whaafetaia le tupu au whaafetaia le tupu ia whaafetaia le tupu Yesu Keriso ole alo e toa tasi le tama I mamoe ave ese a amasala ale lalolangi alofa mai a te I mato ia whaafetaia le tupu au whaafetaia le tupu au
feta ya le tupu awa. Amaya le file muyo utamata. Ene afio ile tamata ole tama. Ia etalia la mato olenga. Ia fa feta ya le tupu awa. Feta ya le tupu awa. Ia fa feta ya le tupu awa. Uana ele tasi paia na ele ani fa tasi male ama paia ile mama lule tu ale tama ia fa feta ya le tupu awa feta ya le tupu awa ia fa feta ya le tupu awa. Ta la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. Le masina uaba ai lunga o maunga. Mafau ngai le uma. Le masina uaba ai lunga o maunga. Mafau ngai le uma. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. We te oli oli, se uo ai fa amaoni. Ne ave tau I le oti. Ai tache musu, se uo ai fa apupu. Ne ave ane fa asele mutu. Ta la la la, ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la. E ale rā, si u whonga mātungo whia ma ilo pēr na vai se I eise teimi toi wha waula na pese le nā. E ale ango le ua mafuta maita mai tai o alofa whai whai ma whonga tau mori o le tātou. Pulenga ma le au whai ngā ruenga a le Car for You ma ina le pitanu o Manrewa. Lofa, whata alofa atu malo le soifo maduia whaaftai mo le tali mai. Ia, o te loa te pisi ia a e whaaftai o le fo ua mou le avanua tā te whaasoa se li poti mo le tātou whale tāwale le Car for You. O a mai oe le tu mai tai. Tai lava ma le vanosa vea ia olo o maua pele manuia le alofa ma le anga lei o le atua. Pastai foi luna alofa malonga le tina lolo wa mal matangi ia. Lofa foi sia mai pele ma alosi ma le ola le nei asfo. Malo, o le ase tala mai le nā vai asu o tona iatu. Sa e malolo I le aso na nafi. Ia, sa isi malolonga na nafi ia. Ale o to e whainga luenga foi nei ia. E le mawhai ia. Ia, malole edi. Ea, le aso waba I atu I fafo. E mo ia o le wha pa auli mai le aso I aele o pa u se timu. O tau whiololo nei te ngatolo o anga I atu mou tau whiloai. Ia, e whiololo anai tato tangata nuu Samoa. Ia, le ngase foi lea o isi foi e olo malanga mai fafo ona e sa whapea mai na whaalangolongo mai tato whasalanga I lunga le Radio Samoa. Malanga mai loi Wellington o Gibson. Su mai whailato apalai. Malo. Ia, lelei, ole a lafo atu I te oe. Ia mai se tali poti tu sai ma lau tu au nanga ma le tautua. O a mai ia le tā
kama inkia ngā o. Ai fwoi le tātou pule na wai te mile nei. Ricky Ia, the man. ia. Ia. Le fionga. Ia. O le leile whainga o tau e Ricky. Ia, o le. Ia, wa level ma whainga ua ma Ricky. Wa level tele na whai pui pole Radio Samoa ma le car for you. I le tele o tau sanga ua ma vai. Ia o te ula a iai ma mātali e fo ia. Ia ai le lei asi le I malana tautua fo I le tātou o tunu. Ia, lafo atu, whaile tāli poti. Ia, au ma whanwhana. Ia, talo falava Samoa o fese se mea lo e alala mai ai po nei o kulangi, po I fafo atu foi o kulangi, ia o alofa nei mai le car for you. Tol salau Grace of Manreua, ia wa yele tato ta vale la iti SUV 504 fitu no 4 e ngā mo oe malau a ina awa ne ngalo numera tato telefoni over salau lolo fitu 5 o no valu wa yei fwele tato fabitol e setalo alu taminei a faisa wa palai e whamanu ina e mawhaiona mau atule 5 salau ta la ilo a ao ia susu mai loa e palai whaingo fie me manau mia laisene ngaluenga tu mau po sose lava laisene po se passport fo Samoa su mai mawhaiana matu soani awa fo ina ingalo ia I le leilo suafa e mawhaiana matu soani atu I bad credits but me taulia e ngalue tu mau mai ei sau laisene Malo ia lelei o le ale teibi ta puli ai o tau le so o lofa ia e tapunia mātou I le ono I le afiafi. Ia. Malolole tai au le toi tu le se. Malolole ia le sa pasi tai au ia so ia masa foi le songa fua tau le sona I le ival tai au I le ono I le afiafi. Ia, malo faftai e se si vaenga fa popo I pa ne pa u ia tia upo le nau a to mai. Le ai na wala ku malo. Ia malo faftai tile a lo fa moleta. Ia manuia le seta ta filo I pea fa soifu ia. Ia tu mai tai we seta fai ma oio alofa fai ma fonga tau muli fo le pulenga ba le ofenga luenga ale tanto fa ta vale le na le card for you e te maua I ona la e lua iwa valu so yo o le tolu se lau Great South Road I Naiman Rewa ia ma le latu telefoni le se togi e te wala au iai o valu se lau lua fitu fa iwa ona valu o valu se lau lua fitu fa iwa ona valu Patalofa I lunga le tātou apia fōlinga le ngātou le Facebook page ia whapea fōi le tātou YouTube channel Malo tutotasi love to you aloha from Waipahu in Hawaii o le tamaitai o Kerry Fata alo le soifumuria TANOA AVA o Ku'ula Leota le atou severe watching you from Kona International Airport in Hawaii aloha brother ia whapea fōi ia Fale Baker, talufa Fale. O JB se Julia Lee, malo le soifumuria. Happy Easter. Lofa tele mo oe Emma Jane Lawson and your mum Waitupu. Patalofa tu se Yuli Raymond Ta'ala. Oh my brother. Talofa malo soifua. Happy Easter to you. Se Yuli Raymond Ta'ala. Leilani, Johnny Colio, Tano for Lover, watching you from Melbourne, Australia. Tua to te leo le Australia lewa. Apulu Marina, malo se fumunia, Eleni nga solo, ya, of Apusa Tuala, Reti Manu, watching you from Melbourne, ko kile leo mai Melbourne ali. Juliana, Loe. Vui, alo le soifumuria whafteile mafuta mai. O siloi sa vau, o whai mawhili tūlanga, o whaasalarau nua, manuia le tutu, ia whapea fōi ia tunu mawhono ela matai rata. Talo whai, malo le soifumuria whafteile, o se ei matia, talo whalawa, o whele melea. Il tangata lean whamai, lei ātaua savea. Mā nei o le pese ale e kalesia whae ati e piko pō. Ia whamai.
E mawhai lava ona e toe sue ina mai ia le pese le nana e tāina e lea so tofi ai e tele i mānawa. Se i tau wa ai e tua o ke loa lava e maua lava i. Tele, tau te tana noa a masu e atu lava ia whaila le. Ina ia maua le pese lea o lo mana o mai ai ia e kalesia au fi pese faa ati e pikopo. Ia o maua e ari i pele ai le i maua ia le faina na tātou o e tale pese lea o le ata mai lau ka mai ka ilele e babai e foi na o tawalunga tuele taluanga foi malofa mai o le tātou fale ta vale le card for you. Ata mai le teine I la mato folengi o tofu mato male salu I le awa la tele e fa bei o ano ua pulu mole me e sei Ina so au lele ma so fa sani sani ta musu ia te oe ele mau ai sau masi te peitai o mai mea e vai o le sua i le samani ele ngalo si o uloto lota i e tau le so a tele a i le savali I was a vilingi ai le matangi I le toe se fia pea e te ika ua ta vea e tatele fia mana tua le kalone na moleanga tu mua tau masusua e tafe foi le fatavata le kalone tau fase e fa pio se manongi o se mea e se talo fai a mila o join lili mai foi na vengu sila le sitima e fa pela va ua oti mila mai fa fia ula na e fa ti paile tana tu suka I leo se le tauia lo suzu I papalangi ao I la tiute e sai to alua I le vasi o la utua fana e so a zolo I le lava Kaisa mai la masa sola la visi a mani o vea o volanga o le nei la mai kakali se dia lo ta pau I le maluma I le tai tai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. A whai o iei se taavale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa i le high pin cards. So se taavale e le lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu. E mawhai lava o na fisoasoane le high pin cards mo oe. Tusua ne i le 5 turutasi, Great South Road i Otahuhu. Pe apalai i lunga leo penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Wako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Hei, lomaki! Hei, hei! Pula malea ke vitita lenga Tala voia lea o kaka Osaka wai e wakala salasa Nei pula ni pula ke le sala Tanu mi fiti panua lai lai Na vasa sanga me tolo pake mai Tumuko hiti te roho e tai Pula pula malea mikilai Ena samaile kure kae Menona pula la ilangi Ena vivi ili sakayani Ena ibiti wanaranani Ena samaile kure kae Menora pula la ilangi Ena vivi ibita kayani Ena ibiti wanaranani Drums of the island are beating in my heart You're with me no matter where I roam If ever I should wonder if ever we will part I know that you lead me home If ever I should journey across the deep blue sea I'll never forget those lovely shores Drums of the island, I hear them calling me So I'll return to you forevermore Ena samaire kule kae Enora pula la ilangi Ena vivi ilita kayani Ena ibiti wanaranani Ena samaire kule kae
ina ibitiu anaranani Ula talofa tamale rosa Tahiti Maori Mairaha Ula aloha ki ora talofa Ki orana malolele o tonga Ula talofa tamale rosa Tahiti Maori Mairaha Ula aloha ki ora talofa Yorana malolele o tonga Tonga e o kukeneve Mahulu ape e kolope Awai holi me akele Taui alo tu kola yane Hawalu te talopa Onga ue malai poloa O tumai apo su tapule ama Toki tagato e pia pia Pula salofa tamale rosa Ai se tasi e whaalua ina o ele mana mea A opa I atu ele ai se na te ave e sea I tae ualia ina ualilo atu o fōlinga Usu e se mafutanga ai whaamutaina O oeolo ufatu male malo si anga o umana onga A uono foa ilene yolanga o fa'ao sosonga Lo ufatu uatae ua e sola ae tu uau Usu e se mafutanga ae whaamutaina Fa'anoa noa ita fa'apea ita ele melea Le mafutanga mafana po'o ai wana upu esea Le alofa mo'o e ele fa'alua ina lea Usu e se mafutanga ae motusia ina Tau mawhai I se mea e ngā tai O te tau tino atu lo wanofa mo oe E le ngā tamai Ta fia fo I atu E mawai so umapusama Usu e se mafutanga ae whaamutaina Fa'anono ita fa'apea ita ele melea Le mafutanga mafana po'o ai wana upu esea Le alofa mo'o e ele fa'alua ina lea Usu e se mafutanga ai motusia ina Fa'anoa noa ita fa'apea ita ele melea Le mafutanga mafana po'o ai wana upu esea Le alofa mo'o e ele fa'alua ina lea
vaina. Shaking that thing, but if you wanna, you could break it down this way. Cause I'm gonna give it to you like nobody else can. I'ma give you a touch of a real man. Cause your body got me feeling like a naughty dude. By the way that you're moving, I would think you from Hollywood. But now that I got your attention, let me ask you one question. So why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Cutie, I have seen you before, but can I say that it's amazing when you move on the floor? Oh, if you got time on your hands, and let me show you, baby boo, what I can do with this hand. Can caress you with no pressure, baby, it's my pleasure. Go deep inside your heart so I can find your buried treasure. Cause I want to make it work, no. So break it down for me one time, and I can for sure make you my girl. Cause out of all the girls in my life, shorty, you the one that I prefer. So why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to be your main squeeze. Can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Hey pretty lady, will you be my Valentine? Valentine for life. I can make it sugar, I can make your body rise. Make the fire burn, fire burn. Cause if the fire up and burn, we can take the turn. Guarantee me got the lesson just for you to learn. I can teach you how to get a boy right. Cause I can tell from the look in your eyes. So why you playing with my emotions? Baby, why you playing? Trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see it? I'm still trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? E o le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auli o le aso tō nai. Ia, o le maliu ma le toitu mai. O le seta, o lo tātou li whaolo Iesu Keriso, o lo tātou tālia. Ia, le waweawa nā nei. Ia, ma le tala whaasolopito fo'i o lo o mai e le tuspa ia. Ma tātou mālamala mai. I lea fo'i wawenga na whaia e le tua. I le maliu ma le toitu mai. O lona alo pele totas. O se misiona, ma o se wawenga na whaia. Mo le whaolatanga o tangata uma. O le osi ngā taulanga ele ma whaia e sisi tangata o na whaia. Ai, ua manatua ai fo i le nei aso. Ina ua whaato a longo o le tala ma i le vea. Ina ua langona le leo i rama. I se tasi fo i o tina matua o le atunu. O le tamali i lava e ngata i tamali. O le tausala fo i e ngata i tausala. Ua wala au ma wha manawa e le atua na ngā ruenga. I le lalo langi nei. I le tuua o le malo, ma le usuia o le fono.
E se tasi ua lewa lana tautua, ma ua afu le tautua, e le ngata ia Samoa e whapea foi, ona awhio anga e fia. Le tofa ia namulau ulu ne tina a via la tu. Iwa se fulma le tolu tau sanga o lona soifua. E loa uma e lea tunuu. Na o tala ititi i lava o ta whaalongo le nei suafa o le nei ta maitai. Ma le nei tina i longa e taipei foi. Ia, o seisi nā whanua o lona vaitau. O le vaitau ato lea o ta maitai i longa lea tunuu. E pei o na iai ia le tofa ia namulau ulu ne tina a via la tu. Pei fo i ona iai ia le tele o tina mata maitai i longa le atunu. Le ta maitai ia ai ono whanafi. Ia whapena fo i le ta maitai e to tele. Ia to a Salamasina malia toa. Ia a utoi mafau ne ia ia ulai titi mo mafau. E tate whaalongo pēr i le ingoa le nei te maitai. Ma le nei tina au ngā i a Samoa ma le atunu ua toa. Ne tina namulau ulu ne tina latu. E le ngata sa veo se whai aonga. Sa veo foi o le whaatumtumunga o le ofisa o le fono mamalu o le paremene. Sa ave foi o se whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa. Tele lona sau i a Samoa. Ia mai se lava lona nuu o na fioanga. E ngata i matautu le whanga. Ia whapea foi o na fioanga i whonga poa i le motu tele i sa la whai. I sa fotu la whai. Mai manatua i a vele nei a vanoa. A ole au maia se whaasilsilanga wa ele. Au maia se whaasilsilanga alo ia ale malo. Ia po ole pa ia fo i ainga na lua ma whaatumtumunga le ainga. Ia ai o au manatua i. Ia avea fo le nei lau. Vai atu pa ia ma malu o ngafa ma Paolo manilangi Sisili. Whaasino le usui e le fono. E le telenga ma le tofa i le toto. Ia awa le matua lava le nā. Tui rangi mana mula ulu. Ia whapea fo i toto fui fatu. Ma le tausinga i le mamalu o whaasal le anga. Ia, watua i le whaamawhanwhananga masuatu mai malu i puenga i le o se tātou loto po se tō whae le nā. Ia, le whina ngalo whai tō tasi o le tua. O nei ngā luenga uma, ma le nei tautua, a le nei tina o ngā, na mula ulu, ne tina lātu, o le amana tua pēr. Tawala atu i ngā luenga o lo o tautua ai o nalo. Le awhionga le li iloia. Ia matawheo na mula ulu George Latu. Ia malona tausia li i fōi le si fōi te maitai sinia. O le whaamsinonga ai maise le ofisa loia o le Latu Lawyers. Le fionga ia taula papa Brenda Heather Latu. Le uso ma le wōpele ia whaamtua inu Latu. O le li loia le sunga ia namulo ulu ma te wheo tosi Latu. Ia whapea fōi le te maitai o neta Victor ma outou uma. O e na tupunga mai sulu ngā titi, o le whatelenga e namulau ulu ne tina a via Latu. Watu fōi a mawhanwhananga, ma whaamaisenga, e le ainga sa le malu, ma le ainga sa le mamea, e matautu le whanga, e le malai o le toto. Ea a wālo lua whale na tō ese, suafa ia le malu mana mamea ma whapea fōi sa le alii ma le usoli. Ia mai se o le whaafonga mai
le fionga le swafa, ia le malu tafao avia. Fa pea foi le fionga ia Fortino famele, ia fa pea foi le fionga ia Fortino. Tongia, nea o ngā upu, ia mo loutou ainga, mo loutou mamalu, ia fa pea foi pa ia le avea, ma sau tua fafafa, i lea foi tua le ainga, o mana tuai, ia le neitina, ia ele o mai loa, ia fuafuanga alualu mamao, mai o te tonu foi, ia o se whaaloalo māwalunga le malo, mai se tasi foi le dei o te tonu, it will be a state respected funeral, ile vai aso a sau. Ya, matuai ia whamaisenga, o halo whaanga, momo o ngā lei, ia whapea foi, o halo whaanga, whamawhanwhananga, ia i lato umai manatua le neitina, ia mai lato uma foi, e tau iai so tanga i le neitina. Le tō wha, ia po le whtelinga foi, ia namulo ulu ne tina a via latu. Ia, tātou nofo whaatali foi. Whara se tala le malo, ba le whautanga foi i lewa yaso. Ia lewa mua o pese atuai, mana tuai. Ia ma whamanatu i foi, le maliu ma le toitu mai, manu malo o le li whaolo i Yesu Kiriso. Ia, tātou whanono manu, ia, mamawai ia le mawhanwhana o aingina lua, a meise lama fo i le whanau. Ia, mawhio anga o i paolo mangafa sili langi. Ia mani langi si sili o le whtalenga le namulau ulu ne tina latu. Lea tātou sa, ia, watu e fo i wha mawhanwhananga i le whaafonga maia le tau whaile swafa ia le malu, ma me sepa mai ka le estete, ia whapea foi ia o na ainga, o lo whaafonga mai, i le au ranga ma le tautua, i le nei fo yaso, i le whaiungo le vai aso e mana tuai, le maliu ma le toitu manu malo le tātua li whaola o Yesu Kiriso. Wa le aapalava i nisi mea o le manatu e le lau maua aso whapene i e tasi le tausanga o na saule e seta ma wha manatu le e seta e maliu ma le toitu manu malo o le li whaola Yesu Kiriso ua tala whiunga le le iai ma le tau fio o tātou mta upu whapolukiki ai tātou tala noa i le tā ua nei aso. Manisi mea i tu atu o le au tau ai maa ma le au palau vale ma le au whai upusa. Ti le ati mi tātou te e o ai whaile nā mea. Ai ua, whamanatu mai fo i a teau. Le tā ua tele o le nei vai aso. Ua whailonga i nai. Le se lau lua se fulu ma le 5 tausanga. Talu o na sisi ae, le fua ma le tanga vai le malo tele o Amerika, i lau whanua ma ele o le tātou motu tua o imo tātou uso, i se sa. E atu tuila ma manua. Mai atu le whaafonga mai, ma watu fo i le wha malo. Ai, whaitonu lava lea whaamnatunga. I le swing o le malo o tula i mai nei. I le awhionga ia pula i le sui o le kovana fau, ia ma le lutena kovana fau. O le salau lus fulu 5 tausanga o le fua Amerika Samoa, tuila mamanua. Nā mata mai le tausanga o le afe iwa se lau ma le wha. I le aso sfuru ma le wha o iulai.
Ona wha mamaluina ai le asas fulma le fitu o aperila. Afe iwa se lau luas fulma lima. Le lau ato le leia iai. Le se lau luas fulma le lima tausanga o lea whengainga. O le whengainga fo ila lea. Na taipei lava o le whengainga le Treaty of Waitangi. I le vā o le malo o New Zealand, a o le teimilena o lo pulea e le malo tele o Peritania. Ele nei i Aotearoa. Ia, mawhetuli na i ai i o tātou uso tangata whenua, tangata Moriori, tangata moni o le mau o le tauna fulia. Ia lea lau tau whaafonga le stofi na o whailo atu le unga le whaamsnonga, ma le unga le palemene, na ngata le whaitaunga lona lua, le tau mawhai o David Seymour ma le ACT Party. Ena ia tanu, awane i toi ai, ia lea a malienga le Treaty of Waitangi, po o le tiiriti o Waitangi. Olo o ta otoa i nā le whawai. E tu i nā tu e tangata Maoriori, po tangata whenua o Aotearoa. Le awanoa ma le aia. E whaatino ai ma whaatulai mai e tangata papalangi po New Zealand po Peritania se whai ngā malo. Ai, e te tau na puipuia e le nā whai ngā malo ma iai mani ai ainga. Nā tu te puipuia ai le ai a te tau o whanua ma mea tō tino o taonga a tangata whenua. Ma ia tu i nātu, le ai a tau e pui ai le saunga le mū, o ngā sami, o puna oa whanatura, o ele, ma mea sina e taua o taonga a tangata whenua. Alare mele na whai nei le, tūlai mai o le malo fōlea, so o whatasi, o lo o iai i le National, New Zealand First, Male, New Zealand ACT Party. O tau mawhai loa i le toina, le teitai o le ACT Party, le sunga a David Seymour. E sui mawe sea. La le tala le pane mene le vai asuna se ma vai tunei. It is now buried. Ua tānu mai. O le mata upu i le ave sea o le whengaingo le Treaty of Waitangi. O le a tānu mai. Ma whale la wasi. Ma malolo atu ilona oli sanga tu mau. E le toe lo tea le mata upu leo le whawai. The founding document of the Treaty of Waitangi and its principles will stay. The principles that David Seymour wanted to remove or repeal is now buried and buried. Ya, fia la ia wale sa awe fo itanga sa mo tanga sa tu motor Pacifica. E puia le ia tau tanga maoli ma ua fatu mawina pea. Le fa nga ina ma le nga ma le taua. O lea whengainga o le Treaty of Waitangi. Ia la ave singe la o la mea la whai ngai kanka maoli. E tutongi ai mea le anga New Zealand Peritania na whai i la tau le telo tau sanga umawai. At least something to show respect for our people of the land. Tauala ia leo le nā vaenga. O mai leo le utala toi fo i atuila ma manua ma le nātou whengainga ma Amerika. O le mea fo i leo na whai. O le puipuia e Amerika, le malo tele, o ele, o whanua, o le ngangana, o le tū ma le anga, a tangata tutuila ma manua. Puipuia o le lātou saunga le mū, mai le tele o ni whalawelave whale nātura, po o ni osa whainga a nisi atu nuu nātu te fia whaoa, le saolo tonga o tangata tuila manua. La le na, ia, e matuwai le wha malo, ia, ma le wha fitai.
I taita inga mapulenga fo I sa whatino mai le telo nei tausanga o tau se silai. E mua see Baba Yatupolale Met Service has issued a thunderstorm warning for the Auckland region. The most affected areas are predicted to be Auckland. O tofa fonga mai leua. Also mai le emergency alert le wasau le teimile nei astonai. Aso sfulma le iwa aperila. I le wha minute te aile I tu la lua. O leo o tau mai ai. E ai le wha o le aoso whafusei. Ya ma olra tele ni me ole afangaina. Urgent action required now. Met Service has issued a severe thunderstorm warning for the Auckland region. The most affected areas are predicted to be around Auckland City, Waitakere, Franklin, Watney, and Albany. The warning is in place until 2:15 p.m. Nana winga la ye pele mel nei taipei o le state of emergency for le letu let me Samoa. Those affect the region all afternoon. Nana winga a faye tu la mai ale kau fe lo mai na ona pua o fa faile o lo matangi. Ya ai le o ya ia se savili se timul temle nei. Torrential rain can cause surface and or flash flooding and make driving conditions extremely difficult. Lona winga, ya, lapata ia e fo I o tau lo feo ai le tavale, ya, so se mea lava e whalengaina or any life affected or property at threat should call 111. As storms approach you, you should take shelter. Avoid sheltering under trees, get back to land if outdoors on the water. Move cars under cover or away from the trees. Move cars, but be ready to slow down or stop if you're driving. Ya le la wa to fa fonga mai le alert le na sa nei lava. Masalo fo na wa mawa u mai o to. E ai la ia tulanga o fa natural leanga le talo le tau. Ile fia finei a le fil tato por kalame. Fa mai se teimi lava auli taina le tolu le fia finei. Ya le la wa watu fa sa oa ile teimi ale nei directly to your house and home right now. So please be prepared. Mai o te tote au I lalo le la au. Fo I mai le pa matu mao I no fuanga maululunga. Ya ave ese ta vale mai lalo la au. Ya ma ia fai tete fo I le teimi e alu ele ta vale lunga. During and after the storm, beware of fallen trees, power lines, avoid streams and drains as you might be swept away in flash flooding. This is issued by the Auckland Emergency Management at 2 minutes after 2 this afternoon on Saturday. Tama nei tele. Ia whaftai o le ua taunu umai ia le vaenga lea. O lea ua o lea tātou talanoa. Ua tu ina tu sao I lava ma le lapta inga. O whaia le porkalambe o le TANOA AVA e te maua I le sao. Awalage e whapea mai e ke o kupu se mea koufale. I se kaimilaka mai a. Ai o te lei tu I nātu le lapata inga e peiona au mai ai e le Emergency Auckland. Ia, talo sia ia I le lofa maleanga le leio le atua ia marutia. Ma ave se atu ia le tūlanga. Olo o iai ia le ia nei mala whanātura o lo o whaau pēpea mai o tātou lunga. E le tawalunga tuai la o la utala e winga I le tu ua le malo ma le sui o le whono I le ftelenga I anamulau ulu ne tina a via la tu. O te fia tai nai le pese lea e wala au maitangata I a te au su e atu. O le pese ale e kale sia whaati e kopo I pia. Ea sa a oina mapu e ina I le vai teimilena e le tofa ia ta whafuna I pute ia ai ole atala e momoli e tuailo whaanga a inga wo mai masani paolo mangafa o le malo o le nuu o ngafa uma
e tau i le swafa. Namulau ulu, ne tina, a via, a la tu. I le tele o lana tautua ua afu i le malo. Ia whapea fo i tangata Samoa. Malona lava fio anga i whanga poa i sa fotu la whai. Ia whapea fo i le whanga i matautu i le whanga. Lau tamai au te tui nātu, lo une yola i ate oe, wa uma le ngā ruenga i le lalunangi nei, na e fola mai e te tau o nau whai. Ia malofa anga moripo mo le fionga le tamaita iloia. Taula papa Brenda Heather la tu, ia mese fo i le fionga ia namulau ulu. O te wheo George la tu ma le ai ngari. Ia le la, le fai pese o le ati e kopo ia pia ma upu o le pese le na, lau ta mai, o te tui nātu lo ne yola. Wa uma le ngā luenga sa e wala au mai ai ia te au te whai. Ai a whai, e te whina ngā loai, ave ese le nei ipu o ona,
ia whaia pēr lo loto. Le pese de nā, ta ina whaapitoa, mō le au kerisiano uma, ia matatou whaamawai atu ai ma manatua, le tautua, a le talenga, ma le tina, uafu le tautua ia Samoa. Na mulau ulu ne tina la tu. Na ionalo, o uso, matuangane, ia ma ainga e fia, paolo mangafa, ia ma lo latu sao i matau. Ia e maise, le tautua ale nei tina ngā. Ona o mai leo lau, toi tala noa i le mataupu lava lea. E le umitele, ona sisi o le fua le malo Amerika, i to tonu o lau whanua ma ele. O tutuila ma manua. Ele ai ama se me tasi e ngase pe pisa o yo na ia lātou lava local election e lefi tō ai a o tō lai ma leo mo tū lai mai ia pula lātou pula li niko ma leisi foi ma le lieutenant governor tau te le whaalongo tua o yeini upu alo e vesi ai ma pisa o ai ma vete e nai ai a o sau wale whainga malo ia ma alu le whainga malo tu lai me le whainga malo fau o le mea lava le na e tasi a le winga lau tala e le salau luas fuma le 5 tausanga o tau sisilai tātou vevesi le tātou tūto tasi i le vāo i tātou ma Peletania ma New Zealand. Nā lua Peletania ia ma nofu mai o. Ai tātou polonga lava il whainga New Zealand si o lava ina tuli tātou e te i whaua Maldona. Whaia ila ia le nāwai tau, le Dawn Raid, illegal deportation of our people. Pia le mela o whaifo e Donald Trump. Au te leo tala noa la i le tūlanga whaapolokiki le vaenga le nā au tau tala e winga i le vāle le i pēa o le malo tele o Amerika. Ma lana whea ngainga na osi, ma ulua i tamana lātou whaia, le fesuia inga lea i le afe iwa se lau ma le wha. In the 1900s, brothers and sisters, ladies and gentlemen, tātou neia ananafi. Ma le malo Peletania, ma le malo New Zealand. Le whatoa ono sfulu lua tausanga. Ono tolu le tausanga le nei. Talu ona tātou tūto tas. A o le lava tātou te vevesi. Ele i longa lava na sanga tonu. Watu foi le ava noa. I o tātou tangata. E pulea i tātou lava. Ala le mea le whai. Tātou te whetotoa i lava. O loa i le a peri la awhiv se lau lua lima. Wha mamalu lo ina. Wha mamalu lo ina. Sa o wawa i atu i le saunoanga Donald Trump i le vai asuna se ima vai atu nei. O tū mai e ina le tamai tai o Tulsi Gabbard i a whapea fōi Congresswoman au mua. I te tonu o le Oval Office. Mai tutuila. Me le whainga malo a Amerika Samoa. O lo fufua ai. Nisi manuia mo tutuila manua. O te mo ia le leo na whai masao. Lango le wo le talitonu ininga. Ia le to ina o Donald Trump. Ai ina yaso o tuanai. I le malae o le lupe lele ina i tāwhuna. Whapeo fo i ma le malae o le tanu. Nā tangia ai i le whaalinga whaalawa i tele. Le tāu o tele o le whasoso ni mai o le malo tele o Amerika. I le tele o Presidente o tōna i atu. I le whainga malo atu tuila mamanua.
Ta o wa ai tuai. Ese le mana, awa lewa ta o toe whai atule se tala lewa pia. Au te lei wa ai se sisi ngā fua Samoa. Po le whamna tuina o le tūtō tasi o Samoa, nei te ua ngalo i e te au. Pe whai ai o, pe whai ai nei. O te lei wa ai lava i se whai whi au mamona. Po le kale si a Jesu Keriso lau pa io asunga tai. Nei awane i awesenga le mea. E te ua whape mai. E ala ua sa ile li ile o sa veo le. Isi si o lato whai whi au lana e kale si. O mlana tapua inga. Ua tuu iai le awanua. Lato te whai ai se baenga o le sauninga whamanatu. What I'm saying is I've never seen, and perhaps it's something to look at and said, look, all these years, na pawane e kalesia latu te whaia, sauninga, ale o le e whakasa, o le metutisi, ia whapena fo i male kalesia katoliko. O lo ula talitonunga. Te le vai ai se whai whi au po o se epikopo po o se pelestene o le steki ale kalesia ma mono maisi e kalesia po le asfitu ma mutunang wapena. Awane i whaseo lo manatu. O tuu ia i se awanoa. Na te whai ai se isi vaenga o le sauninga whamanatu. What I'm saying is that I have never seen any of these people, whether it's a LDS bishop or a Seventh-day Adventist, pastor, taking part as part of the independent celebration of Samoa. Pawana o kalesia leo te loa, te lai na lātou whaia ia mena. So, which comes to show that perhaps it's something to think about in sharing time and opportunity for these other denominations to take part and take some responsibility or some form or shape of being appointed to do something, to get involved and participate in the opening ceremony of the celebrations of our anniversary or independence celebrations every year. Now, te tila tuaila ia le te tala ino le sauninga o le whamna tuina o le fua tuila manua le se laulus fuma lima tausanga o tūsisile le levo tausanga. 125 years. We are just celebrating a mere 62, 63 years of independence. Ai tu lai mai I le whaiwheau. Reverend Awapa'au. O le e whakasa. Tu lai mai malisi whaiwheau. I lana saunoanga ma le talaina o whawhiwhianga ma le sauninga notu. O le whamna tuina o le se laulus fulu 5 tausanga. O le fua tuile manua. Whātau wa aia leo tu lai mai ai se tasi o suili sone. Ia lea lau to sau fo I le mele. Ia wale lei o leo e le pe o kalinga o leo kwhaalongorongo wakwa. Lea la ua sifuru malaiva minute o te ai ia lei tu la e tolu, e tu la lua. Le fo to sau. Another urgent action required. Met Service has issued a severe thunderstorm. Lono wingala. Ele o alu ese ala large le la fo te tangi lau telefoni na faitau le lei. Ma muli ta ia I whaatonunga le na ua au maia. Molo saunga le mu. I lunga le ana tele, po o le taufale, ia po o whea lava le mea o loo e iai I le teimi e tūlai mai ai I a whanawelawe whapene. Whanawelawe whale natura.
So fo i mai la la utala i le sauninga lea a tuila manua. Au wai e tua ina ua umana te tali sauninga e Reverend Aupa au le whakasa. Ai tu la i mai ai e ai lona sau i matau o le sauninga te tala a tuila manua. O le suili sone o le korama a le au fitunga fulu mai Salt Lake City, Utah. Ai whamautu le Pasifika. O le suili sone o le kolama le fitunga fulu le sunga ya brother Aria o elder Aria. Na whate ia le uloto ma ulangonda le nganga fifia ma le nganga whaaftai. Ua mana ia se tasi o le nei e kalesia. Mo se teimi mua. Wa uwa ai atu iai ni sauninga te tele wha vau malo. Ia ale atu nuu whapea. Ia po iana i le komiti whafoe le na whaia le tofinga lea. Whaaftai atu ia te utou wa mana ia le e kalesia. Wa utou o ese mai i tūlanga masani wana o le e whakasa ma le metisi a ma le katoliko. Nā tau te whaia tofinga ma whaia launga ma whaitau le maumu. Whaia tālo sanga ma te talo aso te tele whapene. A lea la o amata mea mai i tuila manua. Le amana ia. O sisi whai whi au mai sisi tāpua inga. Nioi. Mana ia i o le saunoanga a le fionga i le Governor City Honourable Pula ali i Niko Pula. A o loa ina se e le vaa. O na tautua nā lea ma i tātou le ngalu tua. Upu ia o le launga. Na utu iei isi whamatalanga malaba. E mafua i se a. E la langa aile mata upu nei. Ma lea fo i muanga ngana lea tunu. Ue a fua. Mai lea. E tu uloa le ba fau. I ngāta i fale. E folau. E se e lo le ba lea. Anga i atu. I le sou le ngāta i fale ma le vasa. Ia tau tua nāma i tātou. Ia mata i tuwina le ngalu tua. Le ngalu le nā e tau mai tua. E pisia mai ono sa e ai le va. Langa fu i le te leo va ai ai. E wha pulou mai oe le ngalu mai tua. Nā le wingo le nātala. O le ngalu mai tua. E tasi lava le ape foe e vā ai ma pua ngā ma whaingatā. O ngalu fati mai tua. Te la vea tōt wai lava tātou. Mantua mai o kile o kalangoa se porkiki. Leo tala noa. Le meta o le metaphoric comparison if you're interested in literature and interested in parts of the language. Le ngangana Peritania. Il fatustu sanga o mene e tātou tele o tele ila lo loto. Ai ese le tā ua o le fatulanga ina mai. E taipei o ni ala ngā upu. Mani muangana e fatuai ngangana malangona i me fai matupu le whaanatura ai tutusa lele ma mea tutupu i le soifuanga wha le natura fo i o le tangata. A whatustusa la i le mea i a upu o le atunu ma whatustusa i mea o le tutupu mai. Ta oto le waa o se malona au waa. Ai whai mai ale tala le tautai. Au ane i ngalo i ate, o ia tautua nā ma oe le ngalutua.
le ngalu ma le peau e fati mai tua. O a mea nā. O le tau whaaleanga. O le tau lama lama. O le whai kengi. O le sue tala. O le milo tala. O le tau mawhai e whaini ala atua. I ala wha ala atua. O le tau mawhai e la langa se mea e whaaleanga ai seisi tangata. Mea uma na e tau. O le ngalu e fati mai tua. E matautia. Whamaile Palestina o le sanate ia tua olo vai atu matua na whalenga fulu i eile motu. Tua olo mana ia fruen. Samoa, ele i tui nātu. Lau whainga malo tuila mamanua i tangata whai tikeri. Ma whai whailonga. Tusa lei ma Samoa sai, a Samoa sifo. Ele i tui nātu. Ia te o tau o leo skorsipi. Mea nana leina whaile whawai o Samoa. Ma le whonu whawai. Ina ia mawhai o na wawe whaini a onga e wha a onga i a tama whanau o lea tunu. A onga i omo mai whafo e ngā a wa o le poto mo atu e. A le i whalango lango e leo whaitikeri. E le i tu i nātu i libo leo whaitikeri. Le le watu mo ili whale whono ma le pare mene a Samoa. Wa matai na manongi leanga mea watu le whafonga lea tunu ma le whai unga le vai aso. O lo o tātou whaamamalu i nai, le maliu ma le toitu mai o le li whaolo Yesu Kiriso. E le i tu i nātu, i le au popoto ma le au whai longa ma le au whai tikeri Samoa. Ne ai. Ai na tu i nātu le au whai to wha tupu. A wao le tō whā na whau wao whau pō. Whai mai le tala ale toi. Le tua whawhtai i loa lofa. I le whainga malo tuila mamanua. Wātue lava. Le whaatau tainga ma le whaatamalosi a tamaso ali inga. I le wholaunga tau tai. O le mana neia i o upu o le tō whāma mao ma le whautanga. E while mū ma malu le au wala na momoli mai ai. A o le loloto ma le tāua. E nofo fale ai a sātu i a maa. I le fatu malangona o le tangata. O ifoi. Na toi whamanatu mai ai e le kovana. Ngā luenga le lei. A katena li pio tau finu una whaia. Whamai le kovana ia pulari. O le mea matautia lea na whaalia i le anga lofa. O le fionga i le katena li pio tau finu. I le whaavaina lea o le center ma le aonga o le longo i pulotu. I le ngata i le aonga a ua mapu fo i ai. I la tau ua puapua ngatia, ua pula pula la ngoto lo la tau soifua. Sa tua i ai le motu, sa tua i ai sa la fai, sa tua i ai pule ono. Le ala fo i lena toi whatuina ai e le toi ina. Vai atu tau langi sa tau ave ai le mamalu o le katena le pio tau finu.
Le nau whanga ua whaingoina o le mapu I whangalele. A o le I uma ma whaamanawa e le atua le soifua o katena le pio tāwhinu. Na ia whaatuina ai le nau whanga muli ua tā ua o le whatu a inga e tutuila mamanua. O se whaama I te leo le ngā rue ngā lofa. I tangata. Au tū tōnu ale nao le aso le nei. O le maliu, ma le toe tūla I mai, manu ma lō le tātū, o li I whaolo Iesu Keriso. O le whaama ite, o le anga lofa o le atua I ona tangata. Sila fia le lei le atua, o le atu ngā leo lana whanau I le lalulangi le toi fo I mai ai. Nanga o le ngok whakasi ai ko ulua kuloma le lalulangi, I le lalulangi masakangi malang whanau. Le alala a milo whakasi, sila fia le lei le atua, le malo si anga o satani, mana au, e le mawhaia, e lana whanau, le ua mai whakasi I le wa a fitu tolu fitu. Al polinsia I le atu motu, ai mai se Samoa, landa ina. Pa fo faula I le leli. E talo fai sia whanau I lele. E mai lunga ngei, lango I le Na tonu ai, I le fina ngalo alofa o le tua, le anga alofa. I le awina mai o lona alo pele to tasi, ina ia le whano se tasi. Ai, e taunda tau whatutu. Ia le nā. Tele ia o meta ua. Sa o whalongolongo ma mata ma wawa ai, ma whawasenga ai. Ia le mawhau. Ma ia mana tua le lei. Ia mana tua le lei. Peia na whaalongo le fionga I le kovana sili o le malo tuila mamanua I se tasi o whai upu o launga. Le whaafonga I Samoa I so se taimi tau te whaafonga le le iai. O whaamanatu pēr I le palemene ma sui o le mauta. Awane ngalo ia te utau. E leo ni wā niu na utau o mai I tutonu o le mauta whono ma le palemene o Samoa. Aia, o ua o tangata, ma tau au o tangata, na utau tutu ai, ma utau o mai I tutonu o le mauta whono ma le palemene. E whaia le fina ngalo o tangata e ona ia, ua ma tau au na utau o mai ai. Nā le mena tupu le asona nafi. O lai whaalongolongo I launga le nā ale fionga. I le kovana sili. O whapela utala, woita whiwhi. Whawhetai I le tua ma le nganga o le tua, wa whamanatu I le fionga le kovana. Le kovana sili. Upu tonu a ia na sau noa I eile kovana sili au whapea. Whato whalongo a le istangata, ua launga I le launga a le atau sa vea, ma upu a le atau sa vea. Awane ngalo ia te utau. Tau te le I o mai te tonu o le malopa o le palemene. Ini ua aniu. Mea nae tusa ma le mea fole le. Ai alu e maisau sol whanua, po se manu papalangi tulo, o maa walunga tele le pātu o le sol whanua. Na alua ile te tai se maa po o, se maa te maa walunga fulele po o, se o ngā ngiu maa walunga atu, e tu uina, a e tu lunga le o ngā ngiu, po se ua niu, o na e o soila ele lunga le sol whanua, e whai ngofi ai. Mo se whate te inga na ta mai le na. A o lea na whai masau noa ma malele iai le fionga. I le kova na sili I le aso na nafi.
Upu e masani no tautala iai. Nai whafoga mai Samoa. I le se au ane ingalo. Upu ai ale atau sa whai te miuma. Langa fo i ua mai tauina winga o tangata au I tūmalo. Le lātou whai pule. Le lātou sui. Mantua mai i le as whapuru ki o whai le te mile nei. Lea lava tātou te tala noa I le whātus tu sanga. O mea na tutupu ai maise o le vai teimi le nei ua tupu ai. Vai teimi o puapua ngā o le li whaola. Tai o whawhetai le. I le sauno anga le. Ale fionga I le. Te tai o le malo tuila. Ia mana tua. Whainga malo uma ma pale ma te tai ele oni ua niu na tutu ai. Mauta o mai tono al mauta ma le pale mene. O ua ma tau au o tangata na utou tu ai. Mai alole na. I live my law ma le to ino Donald Trump, President Donald Trump. Appeared on live telecast straight from the White House. Happy Flag Day, American Samoa, you beautiful people. Beautiful place, I know. Ia na pau, ele atoa se lua minute launga Donald Trump. At least, ua whaamunwia mai, ma whaamalo mai, I o tātou tangata I atu motu. Ai mai se o tuila mamanua manana lātou aso fifia. Upu ia na tautala I ta manoa. I want to thank you for your special contribution. Whaamalo antu, Amerika Samoa. I loutou sao I matau male taua. Your contribution to our military. Loutou sao I matau I le tūlanga o le fitafita le puipuinga. O le malo tele o Amerika, malona whamai. Your special contribution to sports and entertainment. Loutou sao I matau I ta'alonga ma whaafiafianga I pe o iai. Lakapi o fusuanga. O tifanga. O le au pepese ma le au whaafifia. And your contribution to businesses and innovation. O loutou sao I matau I a tinae. Whapea fo I ngā ruenga I a mapisinisi. O nā sooi lea ma le whaatautou I nā o ri imata maita I tala vau pei le vā o le sifuru ma le ono. A ngā I le sifuru ma le valu po le sifuru ma le iwa fo I tausanga le mātua. Toi titi lava maua le valu sifuru montupu I lātou. Ua ofo I nātu o lātou, ofo I nātu lātou soifua I le vaenga au Amerika, a le o le Army, fita, ia po o le Navy, fita o le Sami, ia po le Air Force, ia po fita o le Vatetea ma Valele. Masauno ai ia le Blestene o le Malo Amerika. Donald Trump, as a small island nation in the Pacific, Indo-Pacific region, American Samoa has the highest per capita of population, the highest enlisted rate of soldiers in the world. Ile la ititi o le neita mai motu. Ai sili o na mawalunga atu
lona sau i le whainu mera o li i matamai tai e ofo i nātu lo lātu soifua. E pui pui ai le whaavae mausali ma le mautū o le malo tele o Amerika. Yeah. Mana ia la mata. I was emotional when I saw, because on all to telefoi, iei nei oso matua whawhine o lo ngā lurui tono o military, o tū la lata o le a retire matua fōi mai i o lātu ainga. Au nisi o lo fia fōi e fia ngā lurui ma apalai ni awanoa e maua le mata ngā luenga ma le ofiso le leo i Samoa. Po ni inspectors, po ni senior sergeants, ia po ni assistant commissioners ma mea whapena, o lewa la lātu tautua le malo tele o Amerika. E ala le fita. Sa fole sa mita whaia e lo loto mau whapea talo whai. I le commitment ma le tautonga o tu inatu ma le loto wha maoni. Manatua. Ele te tele ni o ngā ele o Amerika Samoa. E mau ngā fo i mamaa. Ele lava ni me whaini whaatoanga. The space is so limited, and it's rugged and hilly and mountainous. There's not enough land for any commercial farming or any developments. E mawaini tupe mani mea whapena. Le teitei ngā whatia i o lātu watinai. Na pau lea o le mea, e tutuli ai e mātua lātu whanau. Ale o ta alo la kapi Amerika, good on, or football, American football, o e fusu pe tau te o tau te pi. Pe tau te o loa i le fita. The military, Air Force, or the Army, or the Navy. E aluala le tamuititi malona i loa, o lona ola, o le lumana i le nao lona ai. Awa a le retire mai, ai oti whafosei, i se pulufana, se whalavelave, se taua e deployed i ai, wana i loa. His parents or her parents are set for life. O le tupe lava na te maua mai. I le siaki o le ola o lea fita te lavo. O le a whapenao na ola ai o na mātua. For the rest of their lives. A lau ta oto le tunga mau. O fale, o ta vale, o avanoa o le whewai atu ma le o mai. O insurance policies, mo tonga fitinga, i ta o tonga, ma whale mai, ma le soifua maloloina. They all have been taken care from the life insurance of this young soldier that has died in the line of duty. For service to protect the Constitution of America. But really, the end result is for the parents and the family waiting, anticipating, and cheering you on from home. Talo fai. Manu tilu manofnofo ba tango ni whawinga langona o nei mea oma. And what a time to come at the celebration of 125 years of history and legacy of the relationship between the United States and a small island state now called a territory of the United States. Wana o se territory. Wana o se tamai motu. A siri matauti atu mea lai whai le tamai motu. Ma le malo tele o Amerika. So powerful
and it's making. Ia, ma tātou. Mawa ai tātou ia I tātou. Pe ana whapea ta whiwhi le tō whātou ina ma ono mātua. O e na tusia ma wha maupopo ina le whawai. Te mea nua tātou te taua I fusu ma tātou taua I misa ia so uma. A leo o mai rawa le teimi le tātou taua. Pe ana whapea fōa ia tu nei tātou ia New Zealand. E tasi ale tala New Zealand tā mo moe. Whaide mea se sema, loka I whulungata. Lea la o tātou whaia lawa e tātou ia I tātou lawa. Ma o se mea e matua I wha noa I le loto. Ai, ka kia peka ko porkiki se ka ko koe spa wha leive, wai koe kūkai au Yesu. Ia ka koe avau hula ia le ila so. Ale la sefe uma ka ko porkiki ma ka ko mbeanga, au ka wai maa ma lau whai upsa ma lau pala vale. Si fai te umanga, mai er koe kū Yesu, ia ka koe spa lola ia le ila vasule. Ia, Ile tala malia na whai ele toino John Campbell. One of New Zealand television finest reporter and television broadcaster and journalist, John Campbell. Samoa could have been a world beater in rugby and become champions. Te mi foi nga su e kupe. Su ele ongo midionga. The metaphoric comparison is what I'm using here, not politics. Le a kau kele yo porque kele nga ka ko ka alo ai lunga fo le le. Fa mai o tatou. Le nā tūro Samoa mana tā leni malona malusi anga malalota malalato malama le poto. Fa manu ia ina. Se manu ti ngā ona la ititi le au ma le mea le atunu o Sawai. Fa mai John Campbell, we are world beaters. E toi lalo le lalo langi ia Samoa. A o le a le mea o lo whale tonu ia Samoa. E le aula kapi ia Samoa. E le o ta poe ina I tātou. E seisi aula kapi. Po le aule tātou tālo. O lea lava e ta poe tātou. E o tātou lava ta itai o le uni la kapi. Lea iasa por kiki. Listen, very careful. But ma fo le leia le comparison o whainga malo ma mea ia. Metaphoric comparison of literature of how we came to this point. Wa se me mali. Fa pe o le kau ka alo masisi au. O le mai kapu e kako. A kako kele o kapu e se au esi. O le whaatustu sanga le nā. No mea lo tula I mai tuila mamanua. Male malo tele. O le whaingo fia I ona fo I o whawhita audi le vā o le malo tele. Mala tuila mamanua. They come to a consensus. To accept consensus. Se malienga fili lautoa ato toa mo ila ua uma e toa. E tinganga I loe Amerika Samoa o ia e tele mara tamai territory lea o lo iei. A finau tua to I ina mātutua o le senate ma le konkalesi o fale o mamaota e luai. O le ata mamai o to ina.
Ma le olo matua lava e tō tasi o le nai ai. E tu atulo i le avanoa e mua mai mua ilo manan tuspa ia. Fai tau mai lo ma le mau le tuspa ia. Fa saulo ma le history e lo matua. Mai au kou ke fia popoko. Moilo. Ngau iai ele kei minga ilo ka maa malesi malo grandfather ele kei minga fau ele ba lo ngai. Kou mai ngai am kou fai longa, kou kikeri, kou fia popoko mai. Wow. Yo, tala lo matua, le matua maari. Le fai mai le mau, fai tau mai ma le tuspai. E se senga le nao le vāo leo te tala noa atuai. The power of negotiation. Whether you're big in size and think that you're smarter than the opponent. Elea mana ia. Ai o tōsi sila ni iai. Pole ale la i titi o tuila manua. They're smart and experienced in terms of negotiation and maneuvering. O tō whalunga lopulu na maneuver. Maneuver pe fo ma maule lokal tangata ya o whapea ai la whaile beo le tu la whono whole le wale mwhailona e minoi e mwhaiona e sola e se mai le loka na ua loka mau ilo ua ma lo o ngā mangava ma lo pui mangava e tap out lo ma me tap alata ma mai nao mai e te lofo i e atangia mai o teitai o le malo tuila manua. O ni tangata o uina, lua, o ni tangata ata mamai, tolu, o ni tangata loto maua lalo. They are humble people. They are down-to-earth people. That's why a o na whale tolu tangata whainga ruenga. E au mai lumo le senate e o tengia e to ina mo le matu al moto. La ala benga fai o e le wa la inga kupu le mele le kamalea ma le vaa le ngā laku o. Kaukala mai. Yeah. Oi, o la ala manga koe. Se ngā luenga o e pala ngā luenga le malo. If you listen carefully, now e vavaila I wato ta oto mai I le whaavai o a inga Samoa. No beat around the bush. Nei foi se umi se teimi e whata oto ai ni fora sanga ma fofola ni whala e to e taulangi a to ai ma malu. Mama malu I ma taulangi I ma mepa. Wa masani ai tātou Samoa. I sifo le menena. Au tamasa saoi. E o malon ta oto le folosanga, pailango, laso. Papai ti o le tautianga. Se e lo I matila. Enena. O winga nao. Le ala ino foi atu. O I e atangia mai ai. O la alaba e tau ave tu maanga ia. Whaamatua moi pō. E matua au mai luma, e o alo ia siri. A mai luma. Ia whatalo whatufo le tātou mori mau, whaftai o leo e sumani ni tau se e talifo I tala to ina ma. O lale me leo o kupulamu o le kongi e le me leo. O ia pa u, ia le kise leo ua fumfa mai whapere mea. Alal me ngale au mai ei sisi mea mai o pe koe wa au sisi. Koa ma ko wofori au ko. Ia le nā. Se o foi mai. O na tā walunga la ia lea. I mea o whaiwa e whaia I le tai. Le tu o ngā whautasi matautia lea na alo atu I ai tuila manua. E whaelonga ai le se lau lua se furu ma le 5 tausanga.
talu na sisi ane le fua, whaatasi e le malo Amerika, ma le fua lava ia, a tutuila mamanua, ta ua tele le na, mo le no fosila fia. Usi mea wafonga, o tātou tala i vai whanua, whaalongo le lei, ma whaafonga le lei, a tono I olo mai e fo ma se update, e tu sa ma le emergency alert lea, no tō whaafonga mai ia I le alama. In this update, a chorus of emergency phone alerts have rung across Auckland as another wave of severe storms roll through. Met Service issued a fresh red thunderstorm warning for people in Auckland City, Waitakere, Franklin, Rodney and Albany. Central Auckland communities are flooded. 20,000 homes were without power and 750 lightning strikes were recorded. Mount Albert's New World is closed today due to a round of 8 centimetres of water flooding the store. Meteorologist Alec Holden says warm and humid air brought by ex-cyclone Tam is causing these localised downpours. Thunderstorms love to take in this moisture and energy and then convert it into large towers of cloud that produce really intense rainfalls. Meanwhile, heavy rain warnings have been issued for Taranaki and Tasman. Watches are in place for Marlborough, Nelson, Westland and Gisborne. New Zealanders have covered up remains on the battlefield in Gallipoli after a wildfire unearthed them. Members of the New Zealand Defence Force who were in Turkey as part of the planning team for Anzac Day commemorations found out about the uncovered remains near the Chunuk Bair Memorial. The body of a woman has been found in the search for a 75-year-old missing in Dunedin's Mari Hill. Police say the death is not believed to be suspicious and will be referred to the coroner. There's questions about what the US president's next move is if a Russia-Ukraine ceasefire is not reached soon. US Secretary of State Marco Rubio told reporters if it's not possible to end the war, the US needs to move on. Donald Trump recently said he doesn't hold Ukrainian President Volodymyr Zelensky responsible for starting a war, but he's not a big fan. CNN Global's affair correspondent Matthew Chant says if peace talks fail, it could go either way. It's one thing if he's going to just walk away and leave Ukraine to the European backers. But it's quite another if Trump decides that he wants to redouble military aid to Ukraine or impose really tough sanctions on Russia. That's news. In sport, a hint of surprise from Geordie Barrett after learning of Rieko Ioane's decision to follow in his footsteps with an identical overseas playing sabbatical. The 28-year-old Blues Centurion will join Leinster on a short-term deal in December. Barrett is currently at the Irish club. His stint comes to an end in June. Barrett says Ioane sounded him out about a fortnight ago about his experience so far, but claims he didn't get an inkling his All Blacks teammate was keen to chart a similar course. Nonetheless, Barrett says Ioane will relish his time at Leinster. It's a great place to develop as a player and he'll see a lot of improvements, no doubt, up here as a player and I guess out of his comfort zone in Auckland and the Blues and a chance to grow. So I think it's a great challenge for him. History beckons for Auckland FC tonight should results go their way in football's A-League. A win over the Victory in Melbourne and a loss for Melbourne City to Western City would see them secure the Premier's plate, the top place side in the regular season. That's sport. I'm Sandy Hodge. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua e sasai I lo ufao
langi malela lolangi malonga mai malonga mai ua paule tua mapua malu malonga mai malonga mai ua mai na lava ia wana ole puno ua mapatia ea e ale negea mawhaia tangata ua lalanga maasalo tonga I barapa se la vea iguale ai lava Tulu inga le langi malela lolangi malonga mai malonga mai ua paule tua mapua mai Ino umamata wa tausanga tasiva taspa. Ona maila I mato mutu I Hawaii. Ina wa ola sa mato wa umalava le lotu. Na to fuma fita al mato au taum tu spaya. Ana wa utal tangalo of tino se pele. Ino fa per mai fai fe au su al mato yo fuma le ono. Na su uma tu se fita. Ano tango le mua tu lau tanga. Mato al pele mato to matufa. Ino lo mai wa sa tingi lo vaya I mato. Sa molia lo au fa masinonga. Sa fa pe mal fa masino. Ola li vai me ola na ve pele tono pasa. Sa au fa pe al fa masino ol pele. Ola tu spaia, ola tu sta talo voi le. Sa fa pe mal fa masino lo no sola to fa bui. Sa au fa pe al fa masino pe fa tu mai sina kai me fa matalina toila ngal pele. Ola no ve tono pasa. Sa fa pe mal fa masino wa le ale umistain. Sa
Sao fa pel fam sino au vai le sai no man tua lea. E to tasi lo tātou te mao le lang. Au vai le lua no man tua lea. E lua vai ngā loa vai tu spaia. Ol whenga inga fau, mal whenga inga tuai. Au vai le tolu. No man tua lea e tolu i ngopo sua fafo i lo fai ngoi lo tātou te mao le lang. O lea tua lea lo, ma lea tua lea nganga, ma lea tua te maa. Au vai le wha no man tua lea. E wha e vingi lia lo i tono tu spaia. O ruka, mama tayo, mama reko mai o ane. Au vai le lima, no man tua leo tau pou e tose fulu. To lima tau pou poto, to lima tau pou valea. Au vai le ono, no man tua lea. O aso e ono ngalue lo tātou te mao le lang. Au vai le fitu, no man tua leo la sa, pati la sa malo lo leo tangata malava lalang. Au vai le valu, no man tua lea, e to valu tangata nfa sawina mai le lolo. O noa malana va, ma va whana wa noa. Au vai le iwa, no man tua leo tangata le pela to se fulu. To iwa no, ai foi mai to tasi whaktai a Yesu. Au vai se fulu, no man tua leo tu la fona se fulu le tuan tuina ya mose. Au vai le siaki, no man tua leo sa tangi filia lo ta lalang. Au vai le teine, no man tua leo tau po o Maria tunga Yesu. Au vai le ka, no man tua leo, e to tasi lo tātou tupu na whae le langi malalangi. Ma mea malava o iai. Au whai tawala whai ato al pele e lima suma lua. Lima suma lua leo vai asa o tasi tau sanga. Au whai tawala whai o tangata tono la pepol pele. E suma lua. Suma lua leo so o Yesu. Au whai tawala whai numera tai tasi tono la pepol pele. E tau se la wono suma lima. Tau se la wono suma lima leo asa o tasi tau sanga. Ino umana whaamatalina la ngā pele whaamsino. Sa whape mai whaamsino. Whaftaili vai tu sa mlo whaamatalina al pele. Ino umamalo tawa o whae mo ne sa mau mlo mawhawhau. O te leto e ala was tawa si yon whaabau lava. Amen. "24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga o le awala. Tasi lava le fale insinia mo o mai so sosani i le tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima, lua lima iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Oceania Career Academy, Sauni! Ko hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili sela asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei ava noa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Hello ladies! O fifa funga lo wao pe toi fa momosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights imi tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon i le olo lua o fa lima fa iva valu ono iva. Olo lua o fa lima fa iva valu ono iva. Tatala i le fitu aso o le vai aso. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa fa tau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa i Mangele. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu whawha. Olua tasi lima ono tolu whawha. Pe i meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi lava o le uli, e le tūla lata fo i e mānawa ngā luenga mō nisi. O le ua luas fun minuti wa te ele i tūla e tolu. Ia ai papa i mai lo ma le sāfu lau o le te maita ia ati, mai le tātou whale tā vale. Ia le Henderson Cars, ia ele mwhailawan tuua. Langa o awa noa le leifa pene ia ranga kele foi kupe ati le kongi mai. Ele mwhailana misi ati. Ati talofa lava ba lole soi fo manuia. Talofa atu ia te oe malau whangaluenga le Henderson Cars. A lole ngā lua nei aso. Ia malo sei fo sa vea ia langi mafo ia te oe o lo o whapeona whafuina sapo kalami masani. Ia manuia le e seta. Ia masalolo o manuia le nai tua taso ofisa. Ia o lo manuia whaftai. Le ai asepe o whale tonu nā mai ia. Lo e seta o le amatanga i le aso nafi a mana pōwhoi. Ia le aso nafi. Ia le sa whapeona lokai ia i tato ofisa. Ia le salaina le aso nafi. Ia nafi la le sa o mai le lutu. Ia le la whatu ao usu mea ne sala le ofisa ma ia mtoe whaatinonga luenga maasani. Ma lula ba. Ia o la spupu fo la le nei au inga o wawenga ba. Ona disappear tangata ma ina le lotoa. Ia o nei le aso toana i. Ia o le aso pupu nei ia o le ala sa walenga te punita so nafi. Ia o le toa tele la le o le malola tunu le whapea e piki ala to ta avale le aso nafi. Ia o nei la le sa whai ala to sign up. Ia o na te toa inga le sa malanga mea ni tau mai lalo i talaisa tete. Ia malalo i Palmsted North ma Hastings. Ia le la sa o mai ni tau. Ia le whapeona o te toa luana e te toa inga le whafo la e whaasari ala to sign up.
Ia o le to tele lo to ia nga ia sila lo me o lo no foi. Ia o le pisi masani lava le Henderson Casia so umalava. Ia o nei ia o le awa le faa uma ona large ia application for le malu sinu sa tuina mai i le asona nafi ia mana nei le tai au. Ia e le tapunia tato ofisa le tu lai lima nei e tapuni tato le lima nei. Ia o tai au e tapuni tai au ia na to sala fo ile la songa fo ia mai le fa le mai le se fulu le tai au ia tapuni le fa la fia fila songa fo malo ta wo tele si de fia ile tu no ke wo so ko si kai au ala ke lo ia sa le le ia o tato taimina e te tala i ma taimi tapuni ia maso fo e lo kai tato ofisa ia la wa uma ona wa wailoa e le malo le tinu la wa uma na whailoa ia se e tapune e maso te salai ia maso fo e mataimi fo e o mai pike ia la te tavale ia o le teminei o lo ngalua ni so tato o ofisa nei e wha uma ia application e whai lava si so o tele le malo le tinu sa whapentu na mai application la so nafi ia le la fa uma na la chele tapuni ia te so officially tu la lima ia o tato promotion ma sani lava le fa pena fa alu temine ia tato pitu apu mahinja le mau le fa fitala ia ma tato tava le lua le mau ia ta idua fitala me alofa o le kiwi edition o le Scorpio ia ma le XUV 700 fitinu fo ia whailoa te fo ile malo la tunu langa le benefiti whamal moni sa ve wha ua tele o no le to tele lava le malo la tunu e benefiti ia o le alai e tā ua lava o na su e meisi tangata fo ile e sau support ia o tangata na e tau ona full time le tangata e sau support la application ia o le atu langa le pei meni mai sa vale ia e alu lava i lalu le ngō e le se benefiti ia whapena fo le tamama sina matua lo whapeon sana tala le pensiona ia o le talia a o le tulanga na ia e au lava ona sua mese tangata full time po so wasali i po o loa fine foi ia e sao e sapolo application ia ta ua lava o no requirements na o lo whapeona mana o mia le finance ia e approve ai ia le application ia le malo la tunu le benefiti ma le pensiona ia tulanga tato cashback ma referral ia le maua tato cashback ma referral ia so se ta avale lava lo fapio una apala ia le customer ia e maua uma lava ia cashback ma referral ia malo fa te tiri lava ile fa mamla mai na fo na vai ngole o le tato ngaruenga ina ia no fouta pe iai ia ai manatua fai loa le tātou telefoni e leise togi ia ma le tātou tuatusi ia fa mole ati ia ai le i whao mai ne tapo kalami ia o ai lava o lo o whimina o misa soani fia sa i lese sa ia wala au mai ia o ati i le numera o valsalau fitsa sasi ia pole i meli mai fo i lunga le maso Henderson Cars le messenger ia nai alu le Henderson Cars ia pete susa mai foi i maso address o le kasiwa fa Kevin to Shrive i papato te manukau e mantua o le lava e whaingaruenga le tangata le e mana wale sputa si po ia o le e mawhai lava ona e apalai me se taimi le po ia o tūlanga i tato ofisa ia e loka ia tato ofisa le aso tai au ia nso tala fo i le la songa fua i le whale i le se fulu tai au i le whale fiasi sai lava savea ia fafte tele lava le ta talandoanga ia e maduia le toitu le aso tai au maduia foi pe afaianga ia tu sauninga ta te feilo i pea i le asonga fua a ia maduia tele ndei fiafi fa soifoia ia fa soifo savea manuia foi le toitu le aso tai au alu fatu ia le fatu foi aftai o le ua luas forma lima minute o te ai ia le tu la fa o i tonu o no o mai lea o la u talanoa fa umba atu ai ia le tātou tala e winga atu i le manua
Se le mānei o sauninga sa whai fianga ma tūlanga whapena e kalesia o whaalapuputonga o le teimi o savali. Nai baba aila ia le i ai Samoa i le tūlanga mau popo. Toi titi a onga uma. E ba onga fo lele a o ai ia le whaafita o le sailor tangata fo lau fo lele i fita o le Navy ia whapena fo i le Air Force po o fita o le vate tea ma valele. Oka. E tasi moe langona ma le taunu unga o manatu. O lo fia o iei tamaiti tama mateine o tutuila mamanua. Ia a veo se fita ale malo Amerika. Ma ofu le tō ninga o le fita ma le military. Whether it's Navy, Army, military, or the Air Force. They wear it with pride in their hearts. Vela landa, no momo ala loto fai mata atu. I savali ana i tama mateine ma whaile la tau tonga i luma o le atu nuu atua ma malo whalalo ia. Sa o mama ai atu i foi, whaaloalo foi a titai o le malo tuile manua i le fio atu le fionga le malu o le malo Samoa na fionga i le tama ainga i atu imle li whano wa le toa sua lau vi le lua malana masiofo. Ia o se tūlanga le lei, o malu le tātou o lii, le tama ainga, le tama o le whaasuanga, le tama o le fuafuatanga. Ese le tāua i le mata atu, ma mata i tū, mai tau ia mea sa tutupu, o upu sa unoa matulei i ei tangata o winga mangai o inga sa whai. Ia whaawiwhianga, anei ia sa unoa ngo leaso, ia whapena fo i le mamalu i le tūlanga o le tāpua inga lau tele a le atunu. Tā ua lunga lo i me le tai, whaanga i le tai. Ia, nau whaalonga wha mai, e siri atu sfulma le tasi wa, o na whai momola ia wa ari o wa fautasi. O na whai ala ia leo lisi heat momo lisi heat. E su e iai ia le final 6 o final 7. E paula wa ia no tilo ia ilunga ila sona e fitu wa. Ngono winga na malolo isi wa ai. A o le maanei o le asolo tuunga. O le matango fi o le tala o le tau. Ia whapena fo ina paore mea. Whaale tonu a ia ila tau na whaasalalauina mai ia le tuunga wa. Ona e whai o le sasi fo i lea o le au mainga. O lea wa ma lea wa o le ale umi ma le mamao e fia pe fo i e wa ili si wa ma le si wa. I le tau mua ma le. Ia, ma whaale tonu fo ia le tūlanga o le internet ma le meo le wifi e lunga o le vasa i le aso na nafi. Ai i lau mata, sole e mata utia. Ia le powerful ma le malo losi o le au walo a Amerika, Samoa. Ia la tō wa. Ia o tō wa vai le o tō fo i a Amerika Samoa le fausinga mai o la tō wa. Ane o le aeto mai pango. O le pai urupo o mai aua. O le mata saua mai manua. O le manulele tausala. O le taimā mai leone. O le iseula o le moana. Ma le lupelele. Pa wala waa le e ute manatua. Le enda tau vaa. O le enda tau vaa lava i le tūlanga mo mua le tini. Ele i mauti noai la pena fusu au va apma fitaui me o kapkengi ma Awa, if you really look closely to the photos, toi titi lava papa I fatasi tau mua I le leina o le tini. Ia, o le si foi mata atu.
na mua papa ia le tau mua o le pai urupo mai au. Ia mai fo isi ankles mai si angeli. Ia e mai, ia fa mai na mua pa i le tau mua o le vaa o le a eto mai pang. Kere rora po inga si i le wharema i nga mea ai man tua le fo. Ia o puana e whaila inga le tai i le mua umune vaa se lua. Ka wanga i se vaa e uri vaa. After all, you know, the summary of things, I'd like to say it was a beautiful day. Whauno whape antu, o se aso mātango fie, ma o se aso sa tu matila, lona mamanu, ia whape na foi le tā ua tele o le mana malama I talafa sorpito, o le o atu o Amerika I le atu Pasifika. A wamana tua foi, o tātou lea na tau nu umumua I Amerika. Ai o le whaasuia inga la lea, fe whaasuia inga la lea le wā o malo te tele o Peletania, la ave tātou ia Peletania ma New Zealand. Ai whaafo I atu ia tutuila mamanu o ia Amerika. Se manu o whapene I o tātou American slang o makanga. Whapene o tātou whaia le come on, Nick. Yeah, so ia ona ua pau lava fo'i o le mea ona o'o iai whiriwhiringa teitai le nāwa I tau. A whasau vau tālufa lava, watching you from Washington, Seattle, Tacoma, Alosina Ati, tālufa lava, se fulu mai whea, watching you from Seattle, tālufa ia, watalofa atu I Ratapasi, alofa atu mo oe, ia o moni mai o lo whaanga. O le seta mai le whatalenga au pa au John Une Pasi I Wellington. Ai Pasi wa e me ia tu lalo ina. So le mulu tau wao. Talo whalava mbalo sai fumria. Talo whatu sa mau koroseta to'o. Ia whamuri atu le maliu mo le toi tu mai le seta. Neri whaola I a toi mo le ainga. Elizabeth Philly. Oi, o Mefi. Talo whai. Ja, malole. Tusi Mefi, o Fortino Josefa, talo wa sister, lo fatu le tatu ma, family atu le eseta I le tatu mamtua, ia masoe tauli Josefa, ia va pefo il tuo fine, ia Erelini, ia maleuso, ia vaisingano, ia le tatu tamamatua, ia tui maavulunga, tauli Josefa, talo fatu malole sui fumria. Ko press the like button, share our program. O Leata o Falemoa, Fasavalu. Watching you from Sydney, Australia, Savia. Kalala Satele, Talfalava, watching you from Long Beach, California, Savia. Oh, ko kele. Le mamau yo me au mai nei yo tatu tangata mafuta mai. Don't forget share our program.
Ia, saola. E ua tango tangata i le tape le mele. Ai le whaina. Le ala uto e ola mai le tātou microphone. Oi, tātou toi fo i maila i le lea a eto. Tu ngā waa lea na whaia nei le whautasi Amerika Samoa. Lea e wholinga mai ai. O le tu ngā waa lea le na whinaua mai ai. Ia le a eto mai pangpango ma le paipauru po. Paipauru po mai manu. Paipauru po mai aua. O le mata saua mai manua. O le manulele tau sala. Tae maa mai leone. Ia ma le ise ula o le moana. Male lupelele, o lea lae fōringa mai. Peia o lae whinau, peia ngau fusu e ngisi o le au waa o le aeko ma le paipaulu po. Ia se tātou vai pei lava o lae tutusa. Aere au mai se whai unga alo ia i le teimi le nei. O lewa ta ua mai, lua se lau, lua afe a inga ua le aini a foi. I le iola la to moli le vave awa na le la. Ona o le tele, o le matangi le na malolo vaia ato ai le telo ainga. Lua afe ainga. A whaila lua afe ainga e matatu i Point Chev, alua tuai Avondale, Blockhouse Bay, New Lind, ia McAlston. O lewa watu le lapata inga, ina e alofangia. Ba ai whale lei ia. Ai whale lei ia ni mori wila, ni mori matangi, ia whape nā fōi ma le tūlanga o tātou mori ngāo. Tape le main switch o palaka pe ai loa wa matautia tele. Very dangerous to turn on the lights. Ala ule se mori. Ia le tā ule nā na whamanatu atua i a te oe. Tō tele i lātou, ia o le te i le tala le avelena mai nei, i le tuua o le malo, e le tina, ia ma le tausala o le atunu, le aunga whapae, le ftalenga i le matua i le namulau ulu, ne tina, avia, latu. Ia, e Sarah, o peo le alale na o le whate ia mai o le atunu. O le umua i loa tu sa vea. Ia mana tua fo ilanga i tele sotanga. Ia, le nā la ua batua i le wha mawhanwhananga o lango wha umu. Ia, awa peo no whai atu peo o tina mātutua nei o le atunu i le mwhaina ngalo. Na tātou la iti mea o tātou wha longo o i tina nei. Le tina ia taula papa. Nea fo isa ave mo sui fong te like. Ia, o le tina ia eni so fara. Lona fo i sauta ua i whaasalonga ma polo kalambe i le leitio o la ulu i whetau i manamau. Le tina o le fionga le tamaita i pāle mia. O le tina ia toa salamasina. Ia, o le fionga i le swapa ia ai ono o whanafi. Ia, whapea fōi ia le tina, ia namulo ulu ne tina. E tō tele. Nai tina, o ta manatua pea i le neiva i tau, lo lātou sao, ia. Le ngata lai o se, ia whapea fōi le tina ia matatumua. Tō tele. Ia, matatou manatua ai. Fatalo fatu ia Kelly Heather, whamai Kelly Heather, fatalo fatu severe, real Paul Colombe, le aso, happy Easter, and to all fast supporters, le lau whamanatu mai i. Alosina ati, whamai, rest in peace, namro ulu ne tina, one of the best women in Samoa. Of course, I totally agree with you. Yeah, ole vaya so fau, olo o whamui ia whale la wasi ai ia mamapu atu i lona oli o le sanga tu maupe a mai o na sauninga muli o le ai loa lava i le fuafuanga le malo wa tasi lea tu malo
O te loa e le mawhai ana misi ai e ale status ua whaingoina a respected state funeral. Mai taun e te le whatonua le malo ai a te au lava la tau ia o te talitonu. She deserves a state funeral. Se sauninga whane malo e te tau wai o na iai fo i ma se moli mau o le malo. E le tautua ale nei tina matautia. Lona o ngā ia Samoa. Malona nuu fo i le ngata i le ainga. I matautu i le whanga. A ona ainga i le motutele i sa la whai. I fo ngā poa i sa fotu la whai. Ia, tafi mamala le atua le whai ngā mlanga. I le tō whai le matua i le namulo ulu. Ne tina a via e sera la tu. Ia. O ile si le famila. Famila feta tui malatu. So if we really severe, fusu kemingi, ai fa mangalo il koe ku, ya ma ka omo from Long Beach, California, talo fai a feta. Ya wai amwe le upule na ole fo I ole toi fusu temile nei. Anchorage, Alaska, talo fai Rosalia la fonga from Alaska. Ya matotelo toleno watu nei e feo soi mai Alaska. Ya family atu le tua mo to uma maleanga le foi ma futa mo le tatu por Kalambe. Ya everyone from Anchorage, Mountain View Range, and also in Canada, Quebec, Ontario, or facing of Wangana, Canada. Ya to tutu mau le fatu tua le tua ma lava ne o to ne o to pala ai a Donald Trump. I le mea nai mana tua ia Donald Trump e veo tau mastete lona limas fuma le tasi. Ia o le nalo tele o Amerika. O leo wato e sfuma le fabi lute o na tā leo le tu na e fa. Ai fa mana tu atu. I le pa ia maulunga o le ainga fatutua I le tu Samoa watasi. Pea no fatu, ele whaia ni kala, whao lele e winga I mata upu whaporikiki, ai o leo o vatua, o leo o longo maia, o le aso a tai au. Aso a tai au le talo sia, ia le lei le talo le tau. Ina ia no faula, no fauta ma no foilo iai. O le tau le wha pe a mai a ia sauninga ma tō na I fo I o leo sa ma le toitu, o na whale maulu whao leo Samoa I le ia I latou te langolangoina le whatutu le tu Samoa Fast Supporters Group whailoa I le Oats le Samoa Auckland Rugby Football Union I Otahu tālu whātau tātou whailoa ia lea ia o alapati to'o talofa alapati mo le tuelo fanga fa mianga mo le tato asumariu mo le toitu le li faola o Mike papali maloso to taile ne yaso ria vol por kalam matatu matu nei sa lavalu I savai talo fai au tatu ye sa lavalu. Ia, whatalo whatu fo le sunga a sua tusani ne mia. Ia mo tātu wainga sa lavalu, ia whapena fo o tātu wainga sa sina. Whatalo whatu o tātu wainga umaele whale manono. Hainga le tai, madia tele le whamna tuina le maliu mara toitu mai o le tātu o li whaolo Yesu Keriso. Tātu wainga tuile manua e mai se fitiuta ma fitai. O ta u maolo senga mai veni me o io tato ngaf fatalo fatu malole so fumria. Happy Easter to all of you. Unfortunately for us here in Auckland, New Zealand, we have just been given a warning, a stark warning about the bad weather tonight until tomorrow. So please, people, be aware, be safe on the road.
and get some torches, some lights, some candles, get ready. Lena, me umana ta ua tele mo le. Whamuina ulau la, ta lufa lau sunga i le tupia, Happy Easter le atau severa, maduia le tātou tai au fau, pa penau na whamaduia atu foi, te oe le uso, ma le tō tele o rau tō ainga. O whamai amelia whamona, e kale sia le mamona, le milionea nei la langi ao, amelia. Semi to o telefoni, Happy Easter to you too. Na whaatali utuveli, lol se fomunia, oka. Ka ili kiri uko. Press the like button and share our program today. Olena. Ua to iwa minute o natale o le tu la efa. Mai manatu. Ua tā walunga atuai ia le tātou por kalambe le so. Tātou tuatu ilumo le tua. Ia le talo le tau ma le tūlanga wha le tonu o iai. Ina ia marutia lo tau soifua. Ia mawhapena foi o na mai le tau le lei. Mo i tātou. I le talo whatu le uso e tele ai. Edward Puni. Ia whapea foi lo tātou maftanga o le Pacific Leaders Forum. Happy Easter to you, my brother. Give me an update on our latest I le tātou sitseni o tangata mātutua I le vai a safou. Ia pe au li atu le lofa mo le anga le leo le tua. O malo tele. Ia whapea foi le fionga le alori. Talofa puleai, semi puleai. Lui lava le seta I lau fionga le alori ia whapea foi le masiofu po le whaletua ia sede masio tau ai ngari. Wamri atu le seta I lo tua finpele, pali tele, te o la tafale Maryland mal whanau. Ia mautou umalava o tātou ai ngolo whafonga mai. I le ngata I nei New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika. Ia e mai se le tātou tina pele. Le urua I alii, la feitele, so alo whapale pale mata o le alofa la vea I Samoa. Ia tele lava, ia whafteile atua wa uria mai, ia le nei fwoi tau sanga e whapopo ia solo sifua. Ia maua pea le olo ma le malos, whafteile atua I nei tau sanga e tele. Ia o mātu te alofa tele ia te e mama, whaftei fwoi au tālo sanga o lo whamanuia mai ai, mawhi mai. Munguia ai ngā ruenga o lo whatino. O telesia tu inga mala, ino sia whatumiti, o nina mo nailo, ia whapea fwoi ia le sunga, ia meis, tarofa beis, ia whapea fwoi te yono whainu. Whatalo whatu mwhamuri atu le asumaliu, ia malona tu mai o le tātou li whaola, mo lausunga fuiava tuioti ia male whaletua. Ia tale whetaui ia e whawhiloa ia tu I le e mai o le malo o le e mai o le whaiva. Le whai o lea iai le tātou pusai. Ia taimane I tele. Lea iai le pusai o lea. O lo totoe mai le. Lo totoe mai. I le whaiva o le sunga le toina. Iwa le maa, whai rua maa hofo I le meole. Meole whaiva. E maa ngai fwoi nga. O iela sisi o lo mana o I se pusai ai le teimene nei. E whai ai, ia mana tua la, e tā ua tele. Walanga fwoi o lea o le ua uma le lent. Lea la ua uma le lent. O lona winga. E te tau. E tele I la tau ele I tau mawhai lea fwoi. Ele I tau mawhai I le meo le ano le manufasi.
A le la utanga watu le numero e te oe. E mawai lau pusai. Lea la ia. Tango e fura i lau peni. Ma lau peni tusia e male numero lea o le maua le tātou pusai e le teimile nei. O lua tasi tolu iwa, lua fitu tolu valu. To e tango i fo iai. Ioe. Ai leo numera o lua tasi tolu iwa, lua fitu tolu valu. Na, e maul pusai se lauta la, maul pusai lua se lauta la. Ya, tala fatu tamitai o taimane pusa, role soi fuman love, mria, ya, pe foi i feelinga. Tino maiava, fatalo fatu, mafa mudi atu, ile fionga ile sauli i atuala, ma le falitu i apeka, maduia tele li ile le toi tu mai o le tātou li faola, ya, o malolonga fo o lo fatino le teimi le nei, ya, o lo fatu fo i mo le telenga ya nanga aia, taupa fetu lele ma le falitu ya Juliana. Ia mo auto uma usu matua whawhine. Mai se tātou tinaya me tita, ya, le uso fo i le fionga ya tulo wena, mareko palea, male tua whawhine ya muli anga tele Stella. Aune ngalo ya te oela vai. Vai ule ola mole malosi. Ya va penal toto maulunga. Ngase le fantu. Ngase ole la kidneys and liver. Ole ngungu, diabetes. Aila vai. Anga i ol numeras fulma tolu Lappington Road. I Otara. Tuala mapeka. Ya ete mawai. Ya le whaulatanga. Sfulu tolu, Lappington Road, i Otara. Se e mai i le tua whine a Maria Nive, ma le tamai tai o Marita Sawanga, lua sfuma lua, Templeton Place, Glendon, Manurewa. Ya, tātou se e mai i mantuala le tapuni umal, vanga le si vanga nā tuala, ia ma Maria Nive, i le lua sfuma le lua Glendon, lua sfuma lua Templeton, ia matuala le sfuma le tolu Lappington, mantua i pule mai le maloi, laika kalaka ko makikinga ia vapena ma le tasi market i le onga tonu, taulanga whatau i mangele. Ia ma le numero tasi, Triangle Road i Massey, ia le anga ia tulu i le itu langi i sifu. Ia mana au te latu muli atu lau vai, wala au le atau se vea o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu mai taiman whawhatai lawa i lau whionga le ataua e se sa o male wha maoni o lau saunoanga e masani fo i ona au whaalonga matamata i le whontanga Amerika Samoa e saunoa mai lava ta māma tutua ia manuia le e seta soifua talo whain. Oh yes, so you do have fish, produce, box, Samoan fish. Yeah, whaftai atu. Yeah, manatu o le a seu i oitalo whai le uso. Turisi Samoa, happy Easter to you, my brother. Yo, talo whai, fonti aoloa, malo le tauatai. Whaftai fo i finau. Yo, wa tele lava le pisi wa tātou le fisotai ai. Ai le mawhai o na whaangalo inatu. Ia o tau, ia le auso. Ia, peo i tātou ia. O lo o whengau i mala lafo ma iai. Ia i umalae o tangata ia. Malo lātou ino mai ia tātou ngā ruenga lo whātino. O le popole. O i se isi e whaasanga tau mai pe aia i tātou le tua ma le ngango le tua tātou te e tuai. Tātou te le whatau te e se a nganga fo le a whinau malos. Tātou te o i le nganga o le tua. Ma whinau i le moni ma le ami o tonu o ma tā upu tātou te whinau. I o kusi se le alo a makan ka whasi kanka le wala lau ria. E ai le whasi e kanka malos. E whasi e ko inga. Ka poki solo ko inga.
Ya, whape nao na whamuri atu le seta i atu e fonti, tu risi Samoa, ya, ma le whaletua, ma lai ngā li whape nā fo i le sunga i atu le epa whaftai, li o sua, ya, ma le pole kalambe fo i o le faso le vale, ria le whamui moe, meise na i o tātou, a inga i Amerika, ya, ma Hawaii, o le sile o te wau mei a vito, alo sina ati, ia whapea fōi, ia tātou, i tātou umo le au whaasale lau, o lo o tūtū mau, i le langa ina, ma le wha lau i loa ina, ma le wha mālama maina, o le ami o tonu, ia, o ma le ami o tonu, a le au whau le hanga, a lo whaia, ia, ai, o lawa i ia upu, nei te utato oi i ni mea whaporikiki. O mono o wholwholatu. I le mga o i mea whaporikiki na ngā kasi ale kei mea e maliwa Iesu le kausanga koe kū. Ia koe kū roka e au Iesu. Ia ka ko sparo. Ka koe fo i voila i kongo le maia. Ia lo whamaile atua vai lua tusa su tātou manuia. Anga le lei atu i nei aso whaapitoa o le tausanga e maise le soifua whaale nganga o le au kerisiano i le atunu o atoa ma le lalurangi atoa. Ia o alawa me tula i mai i ei awala i fo i ei whaafita uli ma tausi lo tātou vāle lei. Ia whaapenao na anga i luma. Ma tātou tuli mata i pēa. Ia le tulango lo i ei le tātou whainga malo, mangasngasi o malo i le nei taimi. Ma ia talu sia, ia awane escalate. E rone winga le upuna. Awane isi i atu i lunga leleanga. Ai isi i atu i lunga lelelei. Ai wha solo muri mai i le mea leanga. Ma tātou tau nuu loa i le mea tau. Tātou wō, māli lia umai ai. Whai le whainga palota. Wha fo i le pule i tangata o i la tau le nai whai le whai unga o tangata unga. E South Jerry Moores, alo vatu from Sydney, Australia. Ia, via tele le nei a whiawhila tātou o. Sua se pese, ale, e ale pese leo te mafo faule vai ai. Sa utaina e le aso tofi. Lea la atoe sue atu. Ia, e pese le vape e le di fauna. Eli lama sapatani. Ia le na. Ai vai, maua lili. Tawalunga atuai ia le porkalame ma le aunanga ma le tutua le atou savea mo oe. Samoa la upele. Ma luia tele nei e fiafi tātou whi loa i le aso lua o le vai aso fau. Leise tātou porkalame i le aso ngafua o mua mua. Se o mafau fau. Te o mafau fau iei. Ai, o le pese le momoli atoi alo whaanga mo oe. Samoa le atunu upele ina ua mai ale ngā ruenga le di whaona. A o tau tau whanmai. Loa li ie ua mai a ua tau nu. Eli lama sapatani. Talofa ila lo pele ole
See